Hah? Okay, kita bu sini sama opening song sarnai sini town and college committee borok jotana sana ya tiarong borok fan bagai tai opening song bersama kenalan banget kembali. Hello.
Hambai sini opening song sampai rumah tahu gang koi nai sini Goria dance ni bagai sikli rumah koi nai ya gor ni Goria dance kanyan bagai Sapake. Oi, Korea no hun dong khablasa. Korea no. Ha? Bor sapake tabo. Relisyo. Korea no hun dong kha. Pesa nak mungkin jago sonta box sini mungna lagi Nak ari dikangka. awan ni wala so Goria dance na lagi Hebat ang say the dance kanya Goria dance kanya rumah tiap teman bagai sonta pas sini mungna lagi sini pandani narwai motom na sini pandani narwai motom Mr. David Morasin TISF needs in charge Bona best kandidat bangga ya volunteer apa kau ini volunteer apa kau ini sini chief in charge no bone best kandidat bangga
Hambai sini volunteer ta sini dharana tabuk sungtai se sini mongnanai sini pandani asokpa Mr. Uttam Triprana Agartala division A convener Nilai hambai sini Mr. Uttam Triprana convener Agartala division ne sini volunteer hono Ingke suntabuk tayo sini mongnanai sini Mongol Deborma convener Vishal Garnibo tai MBB college ni in charge TISF ni bangsa de dito sa kagawad ko. Sabi bro, ako ko stress ka na sa. Night ako sa. Tabuk song sini tebo narwai matam ni sini mungna janai narok jotan na karte bani sini mungna jania sini narwai matam Shillong ni Shillong unit ni working president YTF ni Mr. Discovery Jomatia bonobo borom runan bangai sini volunteer na koijago bonobo bisabai borom runan bangai koijago hambai sini sarno tai sini volunteer hono hari sung kisa sini mongna sinai sungrayna Mr. Rakesh Debormana joint convener bono fine bangai yang koijago plus sini volunteer hono sanai bono base roinai sini mongna ane bagai hambai Belanya hambai sini volunteer hono tai sini naroi matom tai asok pangokra pandani asok pangokra no bo hambai tai sini convener joint convener jotanona hambai hari sungtabok sini next pandani bo thangnai sini next pandang ka Goria Musumo abani bagai ang koinai buri rongno boroni Goria Musumo panaga bangai hambai
parga be.
rono bore dance khai lumai bagai galakena hambaja tono ade tabuk song speech ni hajin thanai song kok khana lani tabuk first sini welcome speech suno sai khana ranai sini pandani achukha Mr. Uttam Tripura Agartala convener TISF Jotana difur kaham, jotana ramsogo sini first TIS sini fresh asa, angno bela ke khatam sejak, sing asal boro fayane, asal maya, but asal ke boro bangla ini TIS ini program fayane angwan sugui, khatam sejak angno nugui, naro kisa program start kene sing kisa daily on khana kardi, sini beskango kumma boro fay sokojak. Sing bini kisah sini mengenal, sini pesan file sokajak ya sebni incas senanti dulu jongo, sini mesang David Murasing, ani atano, file hambai, dia sini orang file sokajak Shillong, unit ni YTF ni working president, atano, dia orang file sokajak sini jatuh division ni convener, joint convener, tay ani colleagues, town and college committee no. Kalau bela ke hambaya falo, teh orang sing jatuh kalau sini MBB, BBMC, Women's, IKFA, Ramthakur, teh Holy Cross, jatuh ketal student agak kalau poli tungai rumah, kak hubai nong lamsugo, ang bisile kok sagak, thal sani kok sawai, kok pai renai, hepa kisah kok zaman sek angle punya kok sana kurang ya, jadi anu kok sawai saya tungai naga di sing student rok kata agak kalau fayo kaham bawa apa rohoro bat kaisa wansong nawa sini borok ni kaisa mentalist nawa nawa sing kaham lama hinna nawa tingno sing pori nai pori tongpuru sini dofanti basini society kisah sing wansong nawa sing live tongtok sasok sini nongya tini presence kanya tongtongnya zatong nai haifana angno kisah dofanti kisah sing jotong thangsaro onglai di sablai di sing tibrasaro urung purung ong tongo angnon josong sanai sing jotong thangsa kai busnga ma fainai te ang tini bela hambai rosini bubagrano desno agotalawa atike ta ha potolma wasna jora ma bagi je tiasani first time company freshers prosuno atike chance ma bagi ang abon thanayo jara first Iya, nara tonglai nadi, nara agotol ketal faimano parani, nara agotol ni kaham saimi omano dol kaham tongbu tonglai, hamia bo tonglai, nara saksang no mawang sungai je yang bo boro tongkai bahayong nai, bo boro sulit tongkai bahayong nai, sini sinango boirai, tabo dinjal ma fai tonggo, sini busna tabo kumma salah sikra college boy drugs edit ong tongo, sing mawang sungai sing bahage bong kasonai. Ning bonaya ang bonaya ke bong sabon nanyai boro to family naibo bong family masu banai ning nukai bong ma busung nai boje super khayang tu 100 par ya 1000 baya sing bolo thiya sakna masa jo ma thang nai tabuk norok saimano sing gong ma student rock youth rock drugs sawi SIV positive rock ong tongo sing abono sini student ong ma busung nai kaham boro bai kaham ma thang nai hamya boro ke kisapana sing ma busung nai sing jadi bolak sini kok kan guys sing thana warane thana hoite bono hospital ma sing jeke bono ma kasnai ning bonaya ang bonaya ke sabol nai sing dofano tahu kumma bolak tongo hai saimano but ang abono request kanai je first year foreigner nangalo kubui kaham te lama hamero ta hindi sing ban thangsa ke tongdi no any student ni kono problem ka anusari ang je suk no help kanai try kanai ang bunyi hai asik matu mai to bat naro kubui lama tong dia no
asing kok saya ni ani kok anu muthaka joton kaham tong bi enjoy keri belai na hambai sini pandane achu phang tai sini agartala division ne convener of PSR ne tabok sung next speech khanai sini Shillong Union Working President YDF ne dah hingga sung tabok next sini speech khanai dah hingga borok sung tabok musamung nelenya Aisyah oke hingga sungta musamung nai musamung cultural na nai sungke tontung thase sirpun ron thato Dios plus tak aja. Oh, dari dia. Dari dia. Enggak kan. Enggak kan dosa nana play. Sama bahasa semua muskil. Ada pun lagi. Air kama kan. Kalau saya tak, Friday hingga suntabok freshers from ni sini mungna langai isa setelah khorokam beri khorokam ke aro phale dinar aro sunta first of all freshers from ni sini mungna langai non self introduction no rudi nor ni like nor ni kami bura tai nor ni nor bura pori tal nor ni mu joto nor introduction jehake ro hake ro lagi plus nor ni hatir sung top 10 selection khainai hingga awan bangi sung judge busong ja sini da Devino sungsongka sini judge kai sini Mr. Convener sini Uttam Tribunal bono sungsongka sini judge sini nya hingga nor introduction of hampir lagi all the best. Jotot first year no bola te mas hobono line by line tui fadi dak di fadi kisa je first year tom no ni sini mu fadi chorus ni mo kala ni mo self rejection tin kono question khaya singon bisno dozona sila khanya sila pazona buri pazona next time as question khanya dozona no be porasina ora sin tini winner mun sakane winner oni mun sakala pra be ya go bugara ni tidul ma ba surprise nai যতন volunteer ono sabo first year ono ready khanya bage jara volunteer first year ono ready khari bono puskan dakte tui phadi volunteer ono koinai nara student freshers ono tabo final bage tui final bage freshers ro nara tala sidi nor introduction nor man tala sidi aro to sini borok no
Norok fresher sini nai norok tala sini norok sini judges ni buskango sini okra ni buskango norok ni college ni mo joto ni sini mor lagi. Boleh tinjona cara tinjona ke kadi. Norok tala sila di freshers rock orang joto maximum norok ni saman plus norok ni seniors sini se norok tala sini norok ni sini mor lagi. Dak di kadi freshers sama khorsa korang ni 2 minit time jawab norok dak dia. Je na masuk mengau ni sini mengsedia ke sampai ke norok sini lainnya. First year fayo, so nono welcome kayo lang so go be ba norok sini mengudi. Volunteer ang orang sawo dak di rohdi. Kisah dak di kadi sini harus sama shot, tapi shot pada buka gaya fanya, boleh harus buka gaya ya harus kurus gaya mana. Sare staff kade, sekarang mung sade, parani mung sade, bawa college pore tong sade, asal, no. Okay, norok ni mung rock salah di. Jiwa kaham sekolah, ani mung Subrati Devama. I'm IFA University of Portland. Okay, currently I'm BLLB process second year. NDB. NDB. Ang Zegan Tripura, ane village ke, sabrum, Maira Suri Punjab, ke ang MBB ho first semester, baru itu. Tahu mung sada, mung pas tahu je. Mung kaisa sabita. Mung joto kaisa bung salah joto. Ada mung. Masa ke salah. Next, emang dulu. Ang Zegan Tripura, Masa sikli. actually, wait. Actually, मेरा self introduction दूसरा, करो तो नहीं, एकदम खास हमको जरूर जतन पहले जा, निकाल के self introduction दूसरा, aim in life, हम उन्हें मुझसे future हमारे को किसी सरकार के जाना है इसी, वो मुझे सरकार के और नहीं देगा, hasil sini start kasih. Gatai sa salah sih, norok bukan kalau ke cerita, norok tamu orang kan masuk future logo, singer dong nai, dancer dong.
Eksa mic dan anak besar tu, kurang kabar kan? Dibor kaham joton no. Ke ani mong ha subudi debona. Ani kami ke Botaman Thakur Para. Ke currently I'm pursuing height of BLLB ITFA University Tripura. Ani aim of life ke I'm just another track and come back. Wow. Kami Kolkata ang Women's College of First Semester ko ito mo ang MN Life kay LLB Finance. Next, Sadi. Next, Mung Sadi. In live Sadi. Ani mong swali Deborah, ani kami Kolkata ang Women's College of First itong past year. Tala Sadi. Sadi. Leta morong na musuh. Pilot of dong na. The उनका बहुत सारे next सारे सारे जोरा असर तर होते तो 2 minute bisa सारे. Next, Sadi. Ke ani emin life ke ang sanam sini apa. Dog, dia beleng hambai. Dot ana introduction depan bagai. Nora lain side thale Sadi. Volunteer semua kerja ko. Borna. Next volunteer next. Next, volunteer ana kerja ko. Tayo freshers sonati finance bagai. Freshers from. Nora botala Sadi. Nora ni introduction depan bagai. In life of sound bagai. Nora ni in life of kangke se bui. Utsahara gonga ni tayo. Top secret aim in life of khana kaisi sani azar. Next, pहले जे introduction होना बागे freshers rock. Volunteer होना कैसा को नॉर next freshers होना तो ना बागे. Okay, nora kita nak korek nora introduction mulai do. Kita lah sini, nora college ni khas ke ini nora kita lah sini. Sungguh kita nak college roga kompro, ama lagi introduction roza. Nora kita lah sini kita. Orang kau ke साढ़े 2 से का नहीं बड़ा लोग खाना देगा बड़ा खाना या है क्या असल है तो का या पर वो खराब है 2 से का नहीं बड़ा बड़ा Okay, first introduction. Nini mong Sadi. Nggak bersama. Gak ada introduction dulu. Apa? Orang mana jarang. Sadi introduction, betul na? Ladies first. Ladies first. Oh, ladies first. Wow. Don't try to be very gana. Don't ladies first. Ketina Deborah, and kami give it songon. For it Women's College first semester for it and MN life starting ke police namu tu bisa. Next.
Daratai ani Baishono, ang Bistrom Gosni, ani Mung Sugarna de Broma, ang BBM Sekolah Sepori Tongo, ang Kasa Education Department na Pori Tongo, ang Fusaro, ang Kisarang Namu Sungguh Hambaya Sangkat. Karena itu kami, ini mungkin saya Andrea, kami para mungkin orang guna para mungkin district, mungkin BBM Sekolah Sepori itu Education Department na, mungkin dia melai di sana nama semua. University of Pritongo, BA English Honors Nawai, Professor Namu Semua Ani Karang FY Raslogar, Hambai. Di program jotono oro phema jangnai nawai azu khongo Sir David Morasing tui sini convener Sir Jompe Prabogno tui ani seniors dara song bai song kete ani dol rogno an bumong kangge Osin Tripura an kami bumong kangge Nabo Chandra Paras Silasorio hingga ang tabuk Tripura Government Law College first semester puri tongo hingga an enel live de an nam sungman hingga ga IAS officer nam sungo Jotonan Diwarkaham, ani mungkin Victor Rupi, ang Shillongo Central College graduation kaya, gaya awani pore USTM University of Science and Technology Meghalaya, arong MA kaya, MA pai tawo ang IFA University wo first semester LLB pursue kaya tawo. Thank you. Jotanino, I mean like a very interesting play. Balanya hambaja tano. Volunteer na sana boleh award mo. Nah, ini sahaja. Ukilman ka, policeman ka, masterman ka, professional ka, singer kaya ko. Next, private jata lo. Sini Fraser Frog. Jata lo murung kita kaya kaya. Rahul Alessior singer masuk komsenasi. Joto no dibor kaham. Kaham de kamai. Okay. Ani gumkha is mo ka de porma. Manai, I can na. Amoro umen college ke first semester pore ho English honors. Ani lifestyle khai ani ton TV na de program na mo ba to khani ba mo samhe na mo. Jotono di Borkaham orang Thailand Thailand ani bumung Muskan de Burma Ikhwai University of Master in Life in Science for Witongo ke ani in life kunke ang professor gani Eksa gana hai chalita. Jotono di Borkaham ani mungga Manoshi de Burma ang Borkakal dugre parani ang MBBO BS sinai pori tongo ang in life kunka ang PhD khange ni wanchutu. Jotono di Borkaham ani mung Pirsa de Burma ani parang ke Borkathal chunai ang currently pursue khaidong BA LLB IPFA University bo and my aim in life is ang lawyer namu sungguh saya kaisa YouTuber bo namu sungguh. Jotono di Borkaham tai orang Paiman zo Paine joto sikli tai sar sumno ani khani hamjama tai si baya faro ani mohunke payal de Burma ani kamini mohunke gohirampara ang MBB College pori tongo BS sikhayo tai ang tinangong namu sungwa teachers tai ang rchamu musamno ba hamjago tai ang teacher khatitina ang rchamu musamno ba rchamnai tai musanai asuna hambai Senior rumah betul. Next. Di Borkaham Jotono, ani bumung Moses Gabarma, ani kami hambasa, yang BBM Sekolah Sepori Tongo English Honors Nawai,
Kaya ani emong ka anjas government job na kainanggo. Oke, jalankan hambai juga pressure semua norok awal naik lihat seperti itu. Tapi bang reheno pressure semua tapi phala je norok introduction उठा दे pressure semua phala je जाते जैसे pressure semua कम जतो ना phala पे जाते norok introduction और उलाई पे दे Joko na khuluba ani mong bokte moni tripura ta ani kaming khagong ka tisa tabo ang presently Eksa University BBA first year khai thanga tai ani aim in life ongkha to be famous. Thank you. Khulumka jotona no thank you for kahamiya paro ani mu khaswari de burma ani gaming khana gisara te an tabu BA English honors ki kori tango Ikfa University wo tan hobbies na khamusana ni tai gan bisab na te blogging khaidan hambai naisong te ani sak sala je tongnai rong no ang tabu Ikfa University Tripura wo BA English honors nai pori tongo ang future rong namo chungman kangke dance choreographer. Thank you. जतना ना hambai norok ni aim in life batak se juda juda ta haibon norok aim in life na interesting ko nangza khan belekan hambai asa butagari je last sana ini mong kisa kambe sagari Ani bumung Josim Deborma ke ani pakamini bumung kangke borothal. hambai ko volunteer na sana bor na award nan next taibo 5 din norok freshers rock final introduction leke de volunteer on sana norok bor na taibo pi khain bagai freshers rock norok tala se de khala de dakte bor me haike norok introduction roi thang de khana to ke bung ron no bo sai thang de ta khala de norok freshers rock freshers rock tala se de nor ne bung sana ne bagai norok khala de ta nor introduction roi thang de freshers rock no sawok se dakti khala de nor introduction roi lai de freshers rock dakti khai nor introduction Nijini mong sana itang ulan lasi langsa benar rok parani mong rok parani mong khana to gede ba sama dita nor ne aim in life rok nor ne mong rok bu college pori tasi judges rok ne bu question tongano freshers rok khale de nor introduction life di Sole filmo kaisa dialogue tong famous dialogue जोरदार गया सुमर गया ने गौरव सिंह समनी जे ओ जगह कम है तो गा जो शर्मा गया वो अवार्ड से हाथ हो गया जे लासी नहीं गा के अवार्ड में एंट्रेंस नहीं जाबर भाई ताला से लदी बस करो फाइनल लाइफ जरा जरा जों लासियो किरियो सब समय जोंनो जिनिसे जरा कप्लाइको ग्लासियाको जोंनो दाबायै बसखांना नाबन बागै ता दाबायजों दे स्टुडेन्ट लाइफ जों बनिसै मोखां कप्लाइको के बनिसै गोस्रांको के जों तोना नम आव दारा निकक नरक जुतन खाना लेकना बसुक नामा निकक साका नरक लासियो तंखांके कॉलेज रगबो लासियो तंखांके मान माने परा रगबो ठीके मांगला नरक हां लासिमा तंखांके बस कांगा आगैना निबो नरक फारिगला के नरक ता आछे लासियावै नरक नरकनि सामनक काहाबे खाइफ्लाङै थांदे आवन बागे आं कयो फ्रेशर्स रक दाकते फाइलाय दे इंट्रोडक्शन लाय दे Now guys, today, so no by kaisa
Bubagani Faigangai non the winner of no Bubagan Buskan no Kasamim to the night, the winner of no. Nara winner of no Musgeda, Bubagan Buskan, Kaisaki Bromana Musgeda. They Tonera Kande, Cox Hade Kaham Cox High in the Jason Rudes in top 10 Nanai, top 10 Nipura, Buri Pazana, Sarapazana, Select Kanai, Bini Boys in Bono, there was a station Honai, Bini Boys in winner. Bubagan Buskan in the Jason Night, Bini Podcast and Give Night. Bubagan Tidulu. Tabunata Asina. Netar sok semua lu na potong netar juga. Jatuh na jani sini mengulai deh. Dos hal cerita normal itu sikli robba, normal ni sini mengurus aja jatuh no. Tahu tu zarate sikla ni, sikli no bangko kubla. Sini mengurus aja jatuh no. Ayah ni sini sasi di. Kulum kaza tono na, ani bumong Devisha Debarma, ang barkathal kami ni. Women's College for Tongo BA and in life in Keke, police officer. Lungka Jotono, Animunka, Tumpa de Burma, Anikamika, Komalpur, and Porimanike, Women's College, and the life in Keke teacher. Lungka Jotono, Animunka, on Sita de Burma, and in BB College Nis, High Honors Nis. Ani para hingke borkatan para. Ani hobi hingke singing. Jotono hambai ani bumu hingke Stravani Tripura, ang Women's College re porito, ani kami hingke Shabrum. Everyone, good afternoon. My name is Surya Tripura. Women's College Poritongo BA on English honors. Ani Parangke Sabromni. Ani aim in life, singer and dancer. Thank you. Belain hambai sini freshers lona, noragai sati thala sudi. Tai volunteer lona koi nai borne freshers. Magi tai sini tai freshers lona bhai mai koi jaga tabuk noro. Sini freshers lona tai borne sini mengurna ni bagai yang koi jago. Noro joto na dak depai sini mengur lai pai de. Noro ni bagai give rong ni bo joto song ready khai tamjak. Noro je kaham ke top 10 rogoti gimana noro nono sungrunai. Aina hai give di lu review derahu. Awas specially senamjak kamuta je freshers lona bagai. Awan bagai noro tala cede. Noro ni introduction lai pai de. Dakti na file dita. Aw to laziman hai ke tong hinno. Bung sana ni o lazi khankle bahai pura para ni sini murona ni ke batai do surle magla bula. File de sini freshers rock tainor me sini mur lai pai de. Ke bukri khada sakar ho ke bori namu soka faide no saka asosa ni fire tang di fire sakar ne ko khorosa se. Saka rogo first semester ro kure jaye freshers ro. Saka oke joto okra ro kabza khai pai khai je. Bos kang apa ni? Joto no koine ang sini freshers ro na file introduction nan bagai. Volunteer line khai gunu ya joto tu khai line joto no file de line ke tone de.
Jodoh nolak ke thale dia tay nor introduction ho jaya ko freshers ro nor rolai phadi thia ba inke sum mudhagi ro nai freshers ni introduction no Ano, hasier ya da. Berlas ini. Kalau saja maksud. Mana deh? Take kere ke motha gari side. Take kere kada. ঠিক আছে যে ফাইনাল রনা जों जतन बसकांगो साख्रि सियर जे और फाइ इंट्रोडक्शन मेरना dara sagang ke ba man nai ta khar ta thele je ta nor bo man nai ए जे सिनेमा नै रक्स सियर je cinema nai rok अरे यार उनके साइ भी है साइ रिलेशन ऐसे ये पूरा स्टेक ना do inke sini freshers on introduction sumoran of khais nai je to nor ke bo phaiya ba inke sungta bo grehen nai sini freshers no tai ke kori na do inke se jaja no kono kichu saran bage ang question ne so sajanai tongke salai di जतन एकदम काम के ना very interesting अब बरंनि जे सने जे इंट्रोडक्शन दो माने बाक्सा के तो टॉप सीक्रेट इंट्रोडक्शन बोरै थांगा साइमे आजाद एम इन लाइफ मसा से आविष्कार खाइ तमसिन माने साइमे enga आविष्कार न लाइना बागै जों वेट खेलेने बिन टॉप सीक्रेट माने दङ बिन एम इन लाइफ दङ जों साइमे फ्यूचर साइन्टिस्ट करमाफोर नोंथांमोन सिनि बागै जुपिटार रगफोर सिनि बागै सिनामै मानो बर हार व्यवस्था आमायरा फोर नै बानाय कामा मानाय जादोफोर दंनाय आबनि परे समरनो कारपेंटर बनुका हेड मिस्त्री बनुका बिल्डिंग्स नामना बागै जतन डाक्टर इंजिनियर खबै पुलिस खबै के बिल्डिंग सब नामना बिल्डिंग्स नामना नि चुमान गाजि हेड मिस्त्री वाना क्रै सिंगार बसमान का पुलिस ओ एमएलए रघुमान का सी मंत्री का एग्जाम के तो करे के उत्तम न कोई नहीं कन्वेनर न बने पिसिंगो जे टॉप 10 इंट्रोडक्शन दुनाय बनो सिलेक्ट खायै बोबाग्रा फाइमेन या गोलो जों बरनो तेइसा बने पिसिंगो जों तेइसा इंट्रोडक्शन आना बागै के नेक्स्ट प्रोग्राम तो प्रोसीड करेंगे क्या पुलिस अगला सीधा वो अगर भाई दम सामग्री से इंट्रोडक्शन इसका नहीं टॉप 10 ओके हिंगे सिने इंट्रोडक्शन ने सेशन बाइका ताबुक सुंग नेक्स्ट सेशन थाना सिनी मुसामुंग संख्या नालनाय वॉलंटियर्स रनो कोइना और ने माइ रनो नरे रनन बागै वॉलंटियर्स रो और ने माइ रनो नरे रदे तसिनी नेक्स्ट मुसामुंग ने सिनी कल्चरल डांस सिनी मामिता डांस सुंग नायनाय मामिता मुसामुंग के मामिता मुसानाय रनो जा कोइनाय नर रेडी तंपाय दि ताय वॉलंटियर्स रनो सानाया नर अग्रतनो नर पाइ रनन बागै ना और तो मोरे तपर ओके इनके सिनी सामता गड़िया डांस मुसाइ फनंनाय सिनी टाउन कमिटी ने सिक्ला सिक्ले दो सिनी सॉरी मामिता डांस इनके आं जो पर तो तनन कोइनाय सिनी टाउन कमिटी ने मेंबर्स रनो नरा मामिता डांस ना मुसाइ फनगान बादे Barasa mo ya, mas tepat. Ori uing tepat. Ben anar demo. No mana deh. Gimana? No bisa baru roh ya.
busu barana. Lo nih, mau main lo. Mau buka lo. Iya, saya berapa pernah casong. Hey,
Classically bodol no borong ni mamita dance naito ke sono masai panoman bagai ang tabo koinai sini man narai motom paimanjak phajak sini aro da David Morasi naikol phang okra ISF ni bona kisa boni speech rok khananan bangai sini freshers te sini student samo koijagu da David no kisa koinai ya phai speech pronan bangai hambai Jotono Sari Kaham Tiniwo TISF Agartala Subdivisional Committee by Kobogza College ni freshers nutui nei tini ni je panda o panda o belai ke chat yobjak panda no chariti sena bagai chini subdivisional committee ni convener joint convener te kumoni chini volunteers rokno te chini o oro phaisok kojak nobo jotono khani hamjak maya paru te chobani chi baya paru taising pro sangor no introduction laimani bonukha hangke bus kango chini bobagrabo chini pandao manjangna bagai phai tongo anugui tongo e sisoliliana kuno ekta karone joton tungklajak siblai tongo hangke omo hai khlai na chini program jeng all Tripura no joto college level o jengo program Malaima Panda program jeng khlai tongo tinio Kanchanpura bo town holo kaisa program khaijani tongo omoni sekang 27 obo jeng Khomolong degree college notei khaijak khana bongnai Udaipur college notei nai tei Khomolong music college notei mai kai sara Tripura chini samung cholai tongo amoni bagai ne tini chini baksa in charge rok Kanchanpura thangbaijak haipano chini belai ke khatong mane kok ke haise August 25 o chini TISF no bobagra songsamani yagulo August September October tal thamne bisingono chini all Tripura ono
chini student rok rung sernai rok bisingo chini TISF ni banner tolabo seng jotno tubui manmani bagai belai ke bubagra no te TISF ni kubuni chini jara workers jotno no hambai maya pharo tamni bagai Himalaya TISF ni kaisa no nahar mong a kaisa nahar mong kha bubagra je khorang tisamani a thansa nahar mong bahai ke fulfilling nai je jorao chung sak no seng thansa khlainani bagai chati yogi mannai thansa khlainani bagai bopro chung sak ni bisingo chung chati yoglai mannai je pro chung sijak rengjak wansokjak ngai mannai chini rongsrnai rok jara college of pore nai jara university of pore nai tini orno kobang ma introduction dalaika kobang ma subjects ni kok salaika criminology biology psychology tamo logy anto saimaya hinga ke asa kobang lus khisi khnai ke logy rok hinga ke chung pora ke BA pass nge seleka kereng jaga si kuno rokom BA pass de khai kenji sungjau abo agi rogo te kicha sekang besi tugia ko 10-15 bosor sekang no tam pore ke BTech du abo rok de pore tam BA pass nge blei BTech rok pore nge je sajari to mese tam BTech ne BCom rok ke dam sirja ge agi BCom sehin blei ne parao thang sai ke ga okra no sai ke BCom si bini si kom hin blei BA sing ge hin blei ni saja gaisi nage kintu tabuk sing saiman kha jot to field no chini tabuk ni upcoming generation sing o jaga o yar sukna chengkhaisi sing doctor nango engineer nango sing lawyer nango sing businessman nango MBA khainai nango sing waste management khainai porjonto nango enke boni pore poder por field no sing nango pia basung sekango sungo bahai rok no chung saimania salni salno sung chini bu develop ui tongo growth ui tongo sungno tini bo chini hawo 1949 15 October norok joto hoito saimiana a salni simi chini tipraha India by marjing obagadalo 1949 15 October tipraha India by marjing kha March ingmane pore ga keno 184 bubagra ro bai tuiduli phaisa kusung tipure bosong ni bubagra chini tabuk je bubagra tongnai borne bosong chini tiprasa bosong o bosong bai 3000 years ni singo barate busung kuduk sing sais mansogya amse kuduk rong yo hanu tuiduli phaisa mane a jaga 1949 15 October ni simi ga ke Indian constitution ni bising tui je tuidul jak ganatantra sang habai thangka Piaba Indian democracy was happening pore. Thangnai 73 years of chini hawo chini tiprasaro sano sabaya nungno nungaya maidul bai muidul koglai hok khailai chung tonglai phelai mani taising pro chung mami ta dance nukha sung taising pro goria dance nukha ama ike sung hok khailai masai tongthok sawi phelai mani piaba ganatantra phai hapai kan keno kobang ma sung jeng jala klai kha ganatantra saya kok saya Piaba ganatantra phainai jengjalo klaimani karon kha je kuno borok no chini tabuk sungnogo chini babu songno no te ba chini dadu songno mobile sung tabuk nai khang ke chin si chrai jara chrai tamaya ni basa class puro borno sung mobile ya phari re ke emon babe smartphone no rungo iPhone no rungo ang ni je sire ganchi pun rungo se class por ne sesi kintu ani babu no ba ani dadu sungna chincha okra no rei rekha ke bokrok ni himjaga mobile lai ke dur ni khitere mong yak ni nai an Nokia 110 abon chau black and white mon chau mo tesa khaito mo sing yabla ni nai dur nos tong thang la bolo ni chau borok lawr khai khulok samay ai sireng ni ai si ne thik ama hai sung kusung democracy o tong phaimani ar sorry rajtantro tong phaimani democracy o jokon phaika a democracy no sung use khaina ranglia smartphone na chini okra chakra rok use khane rengya hai democracy no sung use khane renglia pangma sama chini busno democracy ri phegang ke a democracy ni use khane rengya bagi no democracy no use khainai kubuni dofara kubuni hani reklai jaga sek jagi phainai ro
sini house sini odikar no shek pai ka chengrengia siang tongmani jorabo কিন্তু তাবক তো চংরেঙ্গই সিউই ফাইকা তাবক তো চংমান সংনানি রংখা অ জাগাবো जों सैजाक दङ रियेलिटी realization renaissance revolution reformation struggle of for our existence होननाय जों बाय थानो साइमनखा रियेलिटी न जों बुजिखा चिनि हाउ जों थुंजालै दंनाय चिनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड न जों साइमनखा रियेलिटी न चिनि रियेलिटी न साइमनै जों ताबक जों तामंका चिनि बिसिङो जों वान सगं फाइका चिनि बिसिङो रियलाइजेशन फाइका वान संनानि चेंखा चिनि हाउस जों तामनि बगै बनि तला तंगै तंगै होननाय फियाबा आइगिव हंकांके तंमा सामा फाइमानि बा साबै मायाङै थांगायसि तंमा सामा स्मार्टफोन बुरानो याफार गांके साबै मायाङै खितारि रहमाहाय अमं या दिनै अमं खाजे खाइले दिनै आन बाबुनोसै स्मार्टफोन पाइर माने यूज खाइमेले दूर मोबाइल यांची या करि सरे सोइसि ओलका सराइसि नाइ फै गैसि आ मोबाइल न यूज खाइना रगलिया ठीक बाहायके जों तंग फाइमानेसि पहिलाबो कायसा कक मामा सासेनाय आनि गुस्तिनि न खरसा दादु बुरा यं बुरा देखलायनाय एकदम दादुनि दादु आमहायगेनके यं बुरा देखलायनाय एके दादु बुरानि दादु फार्स्ट त्रिपुरा राज्यबो डेमोक्रेसी फाइप्रो पहिलाबो इलेक्शन का कायगि राजा आमलो तो इलेक्शन वोट तो दरना नाया हाइनचे राजानि लगे तंगै हाइनसे तुइदुल जागै चार जागै खानि जागै साबन साबै नुनो नबो एके फाइबेसि एकेबा महारानी कांचन प्रभा देवी बरक इंडिया बाय मार्च खाइमानि परे जतन आइयो रानी जा साव राजा जा सावन जों बेसिरभाग मानो गांकेबा कांग्रेस बुट ना नांनाय रानीनि दल गांके यं सिरो निनाय पहिलावो बुट रफरं गांके याक्ति साति साइ बुट मारो कयेक बছर ताबो हाय इलेक्ट्रॉनिक्स नि बिसिंतै बुट मारिया आफ्रं गांके याक्ति साइस बुट मारो पारा पारा थांखो मायुं बाय डीएम रक जे बुट नानाय रके साबन दल बसबा गांके याक्ति साइ बुटि सवैसि आमर परे गांके बैलट बुट फाइगा आफ्रं गांके पंचायत दौता इलेक्शन गांके सिलिब रजागा आरो जे सिम्बल हामजागो आरो जागा सिलतावै दावै मारो बेसि आमा इखे इलेक्शन हो हे गांके बा याक ति सामानि परे गांके न सिलबोय बुट मारनाय जातके फाइबिका बनियम हेंगा आफ्रो गांकानिया यंगुरा बन साका बुट मारनाय खना गांके आइ सिनि बुट मारनाय बरो गांके कांग्रेस ये कांग्रेस नि सिम्बल गांके आगि गायबासुर ताबो के या फागि ओके गायबासुर गांके बा गायवो तेकुन कक्का सानि नेतार फिरो जाखबो गायनु खांके गायवो सिल बुइरे दि बुजिगादे सिलिया फार जाखांके बुरा साइराव जाखबो गांके बा बोट रनास थांग गांके बोट बसलिबो पाइना नांनाय नि बोट बसलिबो साफुं समय तखो बाजारनि पाइतो बुइनाय बोट बसलि बेगसा तलाङै समय तलाङै नाय समय रै रेखाके जानाय हिनाय बोट बसलि तलाङै थांगापो बोट सेन्टाराव बोट दिनो गांके गांके बेग तै जाके बयबो साइमियाब्ला गांके थांग गांके पहिला गांके आ बेग न बेराय देग्रा खापो अबनि बसकांगो आजे अफिसाराव न गांके बोट नानाय न बसकांगो आ निने बैग में बेरे कमा तामा होगा के बुट रना फाइका बुट तोय फाइका ता समय नाय इको ना देगा के बा अंग तिया लै नै नाय सिल नावै सिमा तक नाय नि साजा कांके मनो काइसा सिले बुरि जाखा असली बनो पदेर परसि नरक तंगता गायबासुर नै हाइपर बाव नायलिया गेबा सिल बुरि जाखा के मायां कतनो थांगै आया कतनो थांगै सिल बुरि दि साजा कांगा बा कतनो थांगै नाय माला बाक्स काइसा बेराजा ताइलाम फातारो होगा कांके ताइलाम बुतong kaisa o aborok kरै rod rok rojak eta khola balwari school ni hengke thangai nai ke ba kotono hengke ba yang rok lok lak nasik pungka ke residik bod residik nang jemo jemo jaga hi sajaga bu hengke ba yang gai basur se bodi chairo hengke gai basur sur tu nuklia nasik ni naisok last to nai nei mala a tailam phataro se digra rojak gai hingga angke batamo zugrok sopai ka demo hni nai a tailam tei kosto mosto kasawai nai duti kengtei khainai kasai thang boi nogrok lia thangai se baklai wai se gaini phikung saka se sil nai tha kire kha ba kabra jagi li tokti phate sesung thugai ba hospital lo amo hai rokhe phailai man hai si a hor simi ga yong buran bomong loisok ni farja gi chiro jemon Getan beriang ti farza kan cuma saya kena raja kata. Hengke actually
डेमोक्रेसी कामहाय गणतंत्र कामहाय आइगिव सेंबाय तानलायनाय जाने जा हा जाने जा अधिकार रक्षा खायो जुद्ध खालायनाय गणतंत्र गाके भोट होलायनाय जे संख्या गोबां असंख्या गोबां जे कप्लायनाय कप्लायनि मतेनो देश चलो बरनो आइन कानून नामो बरनो मते के देश चलो ताबक चिनि हाव नायनाय खांके चिनि हाव जोंतिनि चिनि हावनो चिनि पलिटिकल नो जों डेमोक्रेसी नि यूज खायना रोंयानि बागै चिनि बागै जों वान सगेबै बैनि बागै वान समा बागै चिनि हाव बै गोबां थांका के बातामुखा बोट ओंखांके जे गोबां को फाइसिङनो कप्लायन थामका बरनो कम नागै तंखा आर नियम तो दुनियावो जे कप्लाय कप्लायनि कक मते नमा चलो कप्लायनो जत किछु सुबुक खायसि आमने बागै ताबक 70 73 बছर जों नायनाय खांके जों तिनि केसेन मां बै कप्लाय मां बैनि काके बिल्डिं साका बिल्डिं चुकसु चिनि काके आइगिबो जमीदार तमनि सिताबो काके कुथानि न जे बेरानि न ताबो के तीन नखुंसि रैमालिया सम नखुंसि रैमालिया नगरबातै फैकाके से नखानि नखुंसि गरि नैनि नखासि नखुंसु अमाय सिचुएशनाव थांका तिनि और गोबां मसिनि युथ्स रनो नगो नायथक आइगि जों जत स्कूल कॉलेज फरायफ्रु जों बामा के साजगै मा फाइले मा प्रोग्राम रगो थांगांके हपुं सापुं चिंता नां खरा बाय के बुंते के साजग थांनाय नै ताम रो फुलै थांनाय ताम मतम रो फुलनाय ताम पाउडर रो फुलनाय हिनै हेके मा के फाइलेयो आइगिबो ताबो नि डिजाइन के टेक्सा जुदा नायनि माने फेरि थांगा 10-15 बছर ताबो के सुट तला फाइसिं एकदम चिगन नङै थांहैसि एकदम रोजा दाइस माया सिटक्स माया हैसि सुटनि तला फाइसिं एकदम चिगन जाता ताम जानि हिनाब न सिनि प्रग्राम तिया कोर्स मांगो तला फाइसिं गो ओ सुट गियार नाम से के वारुमा जे कोवार को बाजार नाय पाइना बाय सिं जग्या तेसारि रासि के सारा कुफुर कसम खरान के ते थेबायना तेसा कोवार खैने आम के सिं आराम नंजा हैसि सिनि प्रको डिजाइन जुदा के स्किन टाइट आम हैरमा सुमलायता नेका आ समयो आमसे के नायथक के जों टं फेलेमन जों मान सबै फन मानायाछि आने गोबां फ्रेंड सर्कल दंलासि आसे नायथक आसे काहाम के बुमा फन साकलम टं फाइमानि बुमा फर कष्ट मस्त के फोरोङै दंमनि बाक्सा के डाक्टर इंजिनियरिं थाङो थिगनो मासा बांनै किसा बिसा सुवांको गानाय सुवांको रं किसा बिसा नेता रं थाङो किन्तु बाक्सा बक्सों गांके नायनै माने बिहिगनि रिंनाय किसि गानैसे बसाने कुंतै एकदम होई बारावा एकदम तास थंजा कासुक जारखौ नबेलाय दुखु नांगैसि बाक्सा बक्सु नगो रोजगार करिनि बागै एकदम आइगिबो जेबाबे बनो नायथक के फैशन को नमने ताबो के लुंगी किसि गांजा केस नगैसि बाक्सा बक्सु बरेनो आमतेनो मनो एकदम स्मार्ट को नायथक को हुमासे लास्ट दं गांके ए ब्लाउज से किसि रखौ नगैसि ताबो निजर रगो इनका आबने बागैनो ताबक जे परिवेश जों तगो बुमा फनि साकलम किन्तु सालसा बुमा फनि साकलमनि न कारै निजेनि याथेकबायनो जों साकनि याथेकबायनो जों बासानानि जों सालसा बायद मांनाय सालसा जों जे साकलम रै तनाय जतनो जों या कारै नायाफोर जों निजेनि याथेकबायनो जों बासानानि चेष्टा मा खैनाय आफरो कांकेनो जों ताबक जे स्टुडेन्ट लाइफ जों ताबक जे सोलोंगै तमने आ सोलोंगै तमने न जों बाय थांगो जदि यूज खाइमि आं कांके जों तला चक्राय थांनाय आबने बागैनो ताबंनि सिमेनो जों लाचियावै किरियावै जों सब समयनो बसगाङो आगमनानै बागै स्ट्रागल खायनानि मेंटालिटी जों सिनि बखाव तमना नंनाय दिनै और नुवा बाक्सा लासि जागे इंट्रोडक्शन को फैया किन्तु जे सालो जों बुमाबो फानि साकलम ग्रेंगिनाय साक बायथां जखन जों फेमिलि मासालनाय साक बायथां जखन सोसाइटियाव जों स्ट्रागल मा खायनाय साक बायथां जखन जों मासाया मा नंगिया सिचुएशन नाय सालसानारबो कायजांनाय ननबो बसाबोतैनाय जे समय निजेनि बसाना जों स्कूल का हमर हरमिया आज उइचारिमिया बैचातै चारिमिया नाय आफ्रो के नरनि आज लासिमानि किरिमानि आफ्रो सामो सुगला नरक मोखां रागैनो साकनि अधिकारनि माय किसादों माननो हनिनाय नरक जे मानैनो नरक स्टुडेन्ट लाइफ किसाफोर खायना मोसुगिया मानैबो खायनानि बाध्य मांनायसि आबनि बागैनो ताबंनि सिमेनि जों प्रिपारेशन मानानाय फ्यूचर नि प्लानिंग नि बागै
aboni bagini o jagao chung o kok no sanane musugo individually jebabe chung future ni bagi chung one song nango present situation no ঠিক আমার এক্লাই নো সিনি দফানো তৈব সিনি সোসাইটি নো তৈব সং ওয়ান শক নানি নাঙ্গো সিনি ফিউচার নি বাগৈ সিনি হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নো নাইখান কাকে সিনি দফা বসুকছে চংসাসা বসুকছে নাইথথক বসুকছে পাওয়ারফুল তংমানি বসুকছে চানো সাবাই নুনো নংবাই তংমানি কিন্তু তিনিও নাসিগি নাইখানকে sini hawasi sing koto ini matogo sini hawasi romprek jagai sing bicar ma yang itu sini hawasi sing riska driver bai edige jao ini jagai matogo sini hawasi sing tini obab ke matogo boinike bohok no loro rangsak sikol no torsiwo boinike makhang rezao sini ke khanga wasrap jak sing khangsu sini bumau par makhang nai le khanga wasrap jak mangsi porishrom ma khaibani mase manung yobab ne karone boinike bohok loro sini botong bohok kolor masa mani chakri khene rok amon bade teke phon bohok kolor kri beba khanga wasrap jak nai khanke bokhrogo nari karani thok porjonto pai phuli malia mia gandri phalai chanani porjonto scope ka hammalia norjago moi situation no sung tini tunuri phaijak khamong ka present situation o present situation no sung wan sogoi sini future ta mong nai abno tui chung tini wan sognan nangnai abno tui chung kirinan nangnai abno tui chung tini husnan nangnai chung tongthok sa thok bising tong tuibo a hus nani samong no sini bakhaw danani samong no chung tini TISF ne bising tui khainani chatyo lai tongo tamni bagai himalaya je kuno kobor borok muni songui tongkhangke kobor simisi nin babon bung tamo hangke saimaya kobor simisi nin nok buro hangke saimaya kobor simisi sak bai thangni situation no buji aisi samane besia mase manung yang sia bolamo gera bui tongoi no kobor hake bosta kisi loptei guri bui tongoi phiaba khoroksa kukruk borok hangke ani nok buro ani ama dadu bongso sabo ani jaga jomi buro ani future tamong nai abo kaham keno saimano ঠিক আমহাই কাইসা কুkruk dofang gangke sak ni kogno hamjagnani sak ni hano hamjagnani sak ni dofano hamjagnani sak ni future dofani future no wan sognani o dofa kamai thanga gani future bo kring thangnai o dofa boibai jodi satok jagai tongkhake ang bo dofani borok hisabe member hisabe ang satok jagai tongo ang mase manung yeli tongnei wan sogi mannai hano sani gogno sakni dofano hamjagnani no kebuni thani sing seringnani nangi abo sak bai thangsi sing sinan nango jodi borok muni somoi tongkhangke tini sing wan sogai nai desi chini dofa bosik orai pore tongkha sing tini or nibo abo mungsapon saya samani kogya ang nijebu kogan boli sajago sing resamung selia gan bas ngi gan khnalayan dobni engkor suda se gan hinji sawaisi ria ha dofani kokle badrega de sakni bong se bini kokoi sing farjak mangor jagao nai likhenke othoso kubuni dofano nai di khorok sapano sakni kok bai karai nai kok borok khatung ti saha khatung ti das khako pur chottu padai rok nai norne NDBBMC college rok masuk to tong masapan krei pheba chino nai likhenke jottono bono kokoi mambesi mijurok to chini se sijak borok phari aisi mijurok lal ring chunga lal ring thanga bono kokoi no phar aisi pheba chini gangke chini kokoi phar ke se sung moni lehu boino kokoi ke se khana thojau ulta o ano borok se bosoi karo abose borok nas a bosoi karma hai tongkaisi agiwo class 1 le 2 agi ma porma he mozar des songe good dino se borok guri mane aro borok no se good diuri ro no ka kawama hai rokta mozar des ni hai chinoro mozar des hai urumui tongkaisi a mozar des o tongmane hai chinoro no sini dofa ni je lifestyle choritro bebagno mazak ni thang kabon bagini sino kubuni dofar mazak khay sini dofana tinai norno tribal upojati jonojati ni poder por sini mungri nai sino bengai sino irritate khay sino lasimung phuno gaisi alla simung nono personally phuno gya pura nin dofana se phuno gitamu nin dofar murkho sia nono sing sak nangya hini saman haisi tini khorsa doctor khaibo khorsa riska driver bai sak nangjeng mane abo bo doctor khaibano bo sak nangjeng mani yaisi
nang doctor phan khai tong dei pura nin dophano tola kalai jak nin no sinimung no siruma ni sei si bo realize khaiman gai si amar inde sing realize ma khainai si amar inde realize khainai jokhon sing war sogoi mannai aporno sing sini bkhau sing tamonang abo sing wan song tui mannai je somaya wan song tui mannai aporno kaisa ideal society nai ideal society ba adorsho samaj je prasung toiri khaiman nai a adorsho samaj no kaisa society or revolution reboot reformation abo tui man nai haisi norok nukhna kebang ma dophabono kebang ma tabuk je Europe country ni je naithok desh je chapja kebang ma countries kebang ma je naithok dopha borok ni bisingo bo salsa borok ni bisingo kebang ma misunderstanding tongmani salsa borok ni bisingo reforms phaika revolution tu bokha or reforms revolution tu mane bising tine borok ni dopha tabuk sing sasmi thang powerful ngi thang haisi je jagao football thangna thanga football baige la thirni si saimiya je jagao a 11 jona football team ni bising se bokha thansa kare ge baige bo match dine hino yangla match dine na bagai football champion na bagai imang ngi tongka football pote ke la thiro bo goal phasingo la thir se saimiya sin do phabo thiko ma henglai tongkai si amoni bagai no sini TISF ni kaisano naharmo sini tiprasar no sing thansa khainani ar a thansa khainani bagai sini historical background no sing sirna nangai silaina nangai sini historical background nai nei khanke o jagao jamatia deborma koloiri ang mol samkai pengni mongsa phano kurui tongoi tongphano community poder por tongoi tongphano salsa toipraha ba tipraha ni je bosarok jotono tiprasa hini sini jagai phayo omon sini live mas sawo haisi abone bagai tiprasa ni bisingo tabok je chini bisingo je kebeng phaimani chini bisingo je khaglai phaimani abo tabok ketal khesung no chini bisingo divide and rule policy khaina bagai chini bisingo erei rei tongmani saisi je divide and rule policy khaiman kang keno British rock India no 200 years rule khaimano je divide and rules ni bising tino kabang ma dofa no tei kaisa sijaku dofa rules khaimano same policy ni chini bisingo apply khai tongo aboni theke sung host na nangnai one song na nangnai hoyto chini buma bupha okra chakra bachini jara miya gandri phal tongnai borok obno one song ya bujina rengya siapa ngi mano phia basung tabuk jara chini okra chakra se radio mothoro boss is okra chakra se শুধু মাত্র keypad mobile simi use khaina reng smartphone use khaina reng nai nai sung tabuk oro jarao jera criminology porai tongnai jara or nebo biology psychology porai tongnai asiki educated ma porai bodesung tabo bodesung a nini Nokia handset mobile simi use khaina reng smartphone ang use khaiben sasenai ba tabuk lesung sanani nangkha tabuk lesung sinani nangkha jara sinai nongnai no sung odo phano sung lead ma khainai poder porengel tei ang doctor phanangthang ang engineer phanangthang police officer phanangthang ukil phanangthang judge phanangthang MLA phanangthang MDC phanangthang mantri phanangthang MP phanangthang jesa jaga phanasung jesa philo phanasung sogainan nangnai heba sogoi phanasin dophane bagi soi lama tei chin dophano lead khaimanani sini bokhrogo mentality te one sogmo sini bokhrogo sung danani je capability abono sing acquire ba abono sini bosago sing ma danai haisi amoro jodi chini bosago daimani angkangke thangnai 73 years o poder por neta songlai mane yagulobo an neta kam khaya hai ulta se samung ma hai amai samung nung nai haisi sini tini or no khoroksa MLA nai saka khoroksa netring nai bo sakai chang nung khaisi bo MLA mane poresi sini dophani bagai kok sarnani jagao sini 15 লক্ষ tiprasar no mothangmani kok sana jagao kubuni dofa baji leak khaijagi nai chin dofa no se phalnani kok jodi saka ke apor to sung deorai thanai bele hainai ching derau nai sini police angkha doctor angkha engineer angkha abo sini dofa ni borok no je somai sung suba chukhaina porok bo onklok somsoli thanai mo ani samung yang nai hingga hingga to hainai 73 years sung back ma hai back thang pionai bele sini dofa o teacher nahi saka teacher man ya gulo teacher nahi kabang saka professor nahi kabang saka teacher man ya gulo si kabang manu tabuk sini bisinga angkono bengai ma kogya KBT master ni sino re likha sini do phawo sini ma babo song kabang KBT master tomo
केबिटी मास्टर नि रे मासे गोबातै मास्टर जों थांगायसि स्कुलाव थास थांलियायसि स्कुलाव थांयावैनाय सुवाग नङैसे है आने बोसोर ओंखार पायो बैनो बोसोर याफान ट्रुबु नैनाय सुवाग नङैसे गोबावैसे गलाय दंखा आमा हाय जदि वान सम ओंके बाहायगैसि नेक्स्ट फ्यूचर तेबु लेखा गोरोंनाय गोबातै मास्टर नि छात्र तो इंजेक्शन मास्टर थांबायनाय बिलाय ताबुक जेमन गोबां मा ताबुक नार्सिं बाक्सा परना कक साइड दं नार्सिं परे जे लामा लामा इंजेक्शन दै दं लायखा आमा इखो तो कमाय थानाय बिलाय बाहायके बामसे गन रोंबायखा हेंका आबनि बागैनो गोबातै मास्टर नि गागे इंजेक्शन मास्टर छात्रंगो आमा हाय इंयानै बागैनो ओंरियांनानै बागैनो जों ताबुक आबनो बोसों मावान सकनाय आबनो बोसों मा कासनाय बाक्सा अ जागाव साका अमनि कक साका तामसिकामो हेड मिस्ट्री नै छावैसि हेड मिस्ट्री नै साकायसि हेड मिस्ट्री गागे ब कॉन्ट्रैक्टर अपन नै चिन 50% बिसे कॉन्ट्रैक्टर कम ब कॉन्ट्रैक्टर मन परेसे चिन द कायसे लामा काहाम कतर तैरि खैगाके आ लामा तै चिन बरक काहाम के हिमै मानाय चिन बरक आरो व्यवसाय बाणिज्य हामनाय आ एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय आबस बरां साइज पाइखा लामा काहाम के सिस्टम लिया गाके ताबो जदि वान सम तुम दै फैगाके आफ्रो बसिन कामिनि लामा हामयां नाय बिले आबनि या बोलो बाक्सा सापेउका तामंग नें छका निने आर्टिस्ट नें छकायसि सिंग निने आर्टिस्ट नें छका ताबु सिने बिसो गोबां मा यूट्यूब रबो यूट्यूबर रो खैलियो गोबां मा फिल्म रो खैलियो काहाम को फिल्म खैलेपनो आर्टिस्ट खैलेपनो फिल्म आर्ट नि बिसिं तेबो कायसा कायसा दफानो जों राइट डाइरेक्शन जों मुभ खायमानो कायसा सोसाइटी जों डाइरेक्शन रैमानो आइसि किन्तु जे आर्ट खैनाय फिल्म खैनाय रो बरक जदि सोसाइटी न डाइरेक्शन रनानि बगै वान सगिया हायनो लांका पांका हायनो यूट्यूब खैलायगा सु तंग थोरिसिबि तंखांके तो रंग डाइरेक्शन फोन दफा थाङै मानो आबन बगै बरनो जों तिनि अरनो जों फोरोंगै तिसाय मानो जों स्रोंलाय मानो आबनि बगैनो आं तिनि तै गोबां कक सानानै थांगिया जदिबो गोबां कक साइखिब जाका बुबागर नायसिमां बबर जन खैना साइमालिया जतन मकल लग लायजा हेंकांके गोबां कक साका हेंकांके खोना थकजा गियांगो हेंकांके ताबो जों बुबागरनि कक बुखना लायनाय जों तेबो इंट्रोडक्शन गाहाम ना लायनाय आं मनो सानानै मुसुगो जों रियलिटी न मासिनाय रियलाइजेशन सिनि बिसाक बखाव मातु बुनाय रेनेसांस मातु बुनाय रेवोल्यूशन मातु बुनाय रिफॉर्म्स मातु बुनाय ते बनि परे जों आबर तो माने परे जों थांसा खैने स्ट्रगल बो माखैने सिनि एक्जिस्टेंस नि बागै सिनि एक्जिस्टेंस जदि करै गाके सिनि हा जदि करै गे जों कमाय थांनाय हेंका आं चिकन साकेर गथमा कायसा सावैनाय आनि कगनो अरनो मुथाकसेनाय बुबागरा फाइते फाइते केराम गथमा कायसा तो खनायनो मानो आबो के यूट्यूब नावै सिराय रक बाक्सा स्टूडेंट रक यूट्यूब नाय खुनजोर साम खनाय मुक्तरि थांगो जोंखे आनि नानोनि खुगो केराम गथमा खनायनाय मुक्तरि थांनाय गे सिरायफ्रो ने केराम गथमा कायसा खनालायनाय केराम गथमा आबंखा एक्चुअली बांला बाई कैसा गल्प बय दंबो पंचतंत्र गल्प केब साइदमान पंचतंत्र गल्पनि केब खोनाखा एकदा सिनि सरायफ्रा पंचतंत्र गल्प दंबो आरो कैसा शकोरेर काहिनी हिनि कैसा दंहैसि शकोरेर गल्प हिनि कैसा केराम गथमा दंहैसि इनका आ केराम गथमाबो 120 केजी माने 3 मन नि वाक मासा खूब आराम आयस के बिनि लाइफ काटै दंहैसि इनका आ 3 मन नि जे वाक 120 केजी का एकदम कटर ऑस्ट्रेलिया वाक रंनायसि इनके ब बिनि एसी रूम एसी चेम्बर रकतो तै भगवान सखैसि एसी चेम्बर का ससे एसी दो बुहां तलानो हारपेक रक एकदम ममंग जे देबा आ हा केपेक मंगे एकदम तै दल दलंग वाक आराम जाबन बिनि बांग एसी रूम हइसि इनका एसी रूम रकतो तै वाक पेसिबाय गुंडा के एकदम टाइट खा दिनको सार जगह को पेसिबाय गुंडा के तो वाक थक जागो तैबो मांसो बेकरें रक माइ हान्तार ते बुलै चारि जखंके बा दिनके टाइट का पंगै चावैनाय रकय बो वान सगैतम फैसि दुनियाव राजा रक पर्यंत से राजा साना के युद्ध मा खयो चेन खाके सेगिस नाजा गैसि मुसुर बाल बाय जागो माइमा नागो बने परे
বড় লেবার খাইছি মাসাও যত দুনিয়াও নাই এখানকে মুসৈরা পর্যন্ত যাবরার তুমি মাসাও বলঙ্গ মশা পর্যন্ত শিকার খাই লেঙ্গিছি মাসাও আনলে মকল কসাক খাইনাই ও খাইকানকে মকল কসাকে ফানথনে সিগিরিবই যদি কাও কাউকে একদম চিরি গিয়ে খানকে সে কি রিজাগে ইয়া বড় মনিষ আছে না আং যে থকজমন বেশি বাই গুন্ডা বুলজাং তুবুই মাসার খাই হেঙ্গা ওয়ানসক নামে বা দুনিয়ানি সবচেয়ে রাজা কতর বা সবচেয়ে পাওয়ারফুল বাংসিবলে নি ওয়ানসক হইছে आं मांगना मासाय तो मैं आराम तेकुन चिंता करे हिंदी नहीं बहुत सक्सेस सेटिस्फेक्शन माने नहीं थू तंग हुआसी माने प्राय एक बছর जाम तक सावई तोरी तंग के एक डेढ़ बছর तंग के डेली न मकल कसा के चिरी गरी के से खासी किस मा फाइ पैसी चारना बागै पेसी बाय गुंदाग न साव थु आवन बिन काम हाइसी हिंगा बा आम तेंगै नै खूब बखाव रिलैक्स नै तंग मानेसी आमा के रिलैक्स नै मुक्ति लंसा के माने तंग समय से आसमसा बिनि गदनावो बिनि कतगो दहै कड़मा साबजन थुइ तमसने से खावैसे सलाक थाम कड़र से साबजने दहैया कड़मानो गदना फुङो खापोय हाइचे सतन खाबोनो हेंगाबा इमां नगै तमन इमां काहामा नगै तमने अनेक समय सरायफोरो स्कुलाव परिफोरगो थुइ तंगाके फंगाय श्री श्री इमां काहाम नगै तंफोर बुफाराव बाय सजा जाखांके बुमाराव सजा जाखांके तैराव सारि जाखांके मखाराव तैराव सारि बाय जाखां जलेबले ठीक आमा एकेने बबो इमां काहां के नगै तंमानि जराव से सावै नगै बुफां तलाव एसिरुमा दखै खावै से तंमा सामा सतन जाखा बसला खाम कड़र लंगि कानजाकसि लंगि कानजा ग्रिगनाय कानजा रबाय हायसि कपाला हाय गामसा पागरिया गामसा खापा जारखे सतन फायबे गो सेंगारि गोनां रखे एकदम साइज तो काम काम हिंगा चापसि मांग्राले पमो तामुं खायसि तामुं थांकाबो चापसि मांग्राले आइसि हिंगा बाहायसि सदन जाखांके बो थांना सलिया पो वाबो अं चिरि खायसि थांगिया नै बो हायपन जबरदस्ति सतनै तलांगैनाय वाच्चा बायनो बाजार सेरा तलां थांजा मला ककुक्स गरै मुगुर कड़मा लारा कड़मा एसे थामसागा थामा जे बखरगो तांजाकसि फैसि तांजाखांके बो थैरो फैसापसि मांग्रालिया थैथि लेङि थांगायनलै लेंगै नाय नेमाला बिन बंसर आदिरक बिन ताखुक बुखुरक बिनि वाक दल रक से जतन से गदना कसर बुबुक सेर ताजा रमन से नुक होइसि हेंगाबा आमा हायके नुक हांगाबा हठात से बखरक 360 डिग्री गुरि थांगाबा हाय आंबा मांगना मासावै आन किरिजा गैसे तो दिन सारो नि खागाय तमाबा मबा उल्टा सिं थांगाबले हिने बखरक हिमजाकसको म तामुं थांगाय नै साप से मलिया तमा सामा आवा आफरसि आवा बौ बुफां तलाव रक जाबायै पेसि बाय गुंदा बोलजाक जाबाय खांके जाबाय नाय ताइलामतै ओ बिनि नकफांनि बसाजो फिल्म कैसा नानाय पैसे सीडी आफर तो सीडी रक्सा लोगे सीडी बिसिंगे टीवी कैसा फिल्म नानाय तो हर दिल जो प्यार करेगा और रानी मुखर्जी सामने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है लिया है तो देना पड़ता है मना डायलॉग ना पर से बुझी पैसे दुनिया में मांगना मामास करीब ले नै नामा तंखे मार नै रोमा तंखे मान नाय आंगले 1.5 बছর रमैनाय मांगना से पेसि बाय गुंदा बोलजागना सासावि आमसुके फंगै तर खांके आं तामनो रिसनाय बेग खायनाय दुनियाव तो मांगना को रमाया तिनि साइमाका आं जे एत बছর सामानि बदला आं कुन फनरना करिखा आमन बागै नान तिनि तलांनि तकथाना थांगा आंगान बाहान नंद ताइमा फालरसिनाय बैने काराय नां मा सक्सनि बो साइमान भांगा बाप्रसि काराय क्लाइना नाइप्रसि बो साइमान नायसे आवा आमो हायके যারা ওয়ান সক নাইর ফিউচার নতই যারা কোনো ওয়ান সক গিয়া শুধুমাত্র তিনি চানানি তিনি নুংনানি তিনি এনজয় খেনসমি ওয়ান সক নাই আবংকা হিউম্যান বিং নি চরিত্রয়া মন নিনি সামাজিক জীব বা মনুষ্যনি আবার চরিত্র আবংকা ডোমেস্টিক অ্যানিমেল বা মালমাতারনি চরিত্র মালমাতা সুদাসি বলংনি মালমাতা ইয়া বলংনি মালমাতা গেস খাস খারু borok survival khaina bangi chesta khayo phiaba nok ni rijak mal mata buini upor depend ngi tongna ni simi wan sok nai borok simisi past present future no tui nai borok simisi wan sok na ringya abone bagino o wag rok ni shesh porinoti engka pun rok ni shesh porinoti engka buini karai kutung sini tiprasaro amati jagata soktung abone bagine sentini o jagao महाय खायने सिनि स्टूडेंट रनो क्लास खायनानि नांगौ जों सिलायनो नांगौ वान समनानि नांगौ हायसि
tamne bagai himale sing tiniwo o jagabo sing freshers khaimani jagabo sing nukha ketal jara malai ma pandawo jara ketal babe first year faini ro jotno jani ja sini mungru an babu hai ang boro kathalni thaipong kotorni ang mukparani ang hai hini jani ja sini mungrle ekdom expression kari leibrle heisi কিন্তু তাবো nga wak no sengkangke nin babon bung tamon singka wak saide ma khamo sengai nai kang salsa wak no nin babon bung tamo hungsungun sai simaya no answer nin dadan bung tamo hungsungun sai mi ese wak nin chuchun bung tamo ke sai mi ese bosa baro khan bakha wak boro rog a fereng ke mangni rog bau boko baro khan bau ese 10 khan 12 khan bau ese amo se bin bosa biang ka sai simaya wak nin bosa biang ka ke sai simaya bazaro telang phalai jang manesi karon bawa bini present situation future te past no tei bok kuno phano one so besi borok sudo sai mano o khoimani loading fooding and production ernani o khoimani te sajak man amsek si borok sai mano borok kaisa domestic animal borok moni satotei jorita bo seng jodi seng amohaina jodi ngi tongkhangke amohaina chini jodi choritro ngi tongkhangke seng bo amohai khena seng treat khaijangnai beibai seng treat khaijagi tonghaisi a treat khaijang mane theke yok mane bagaino chat yok mane bagaino seng o chat yok mungo jotono pal khainai jara chini sijak ringjak chini oro ane sebo experience gnang ane sebo speech kam ke reimana yang tong saiman haisi ane sebo kaham sinai nugnai tong haisi ane sebo o jaga bo kereng kebang ma tong haisi ane se kereng mang sangka hinu haisi ane se kereng mang soro ang se sobse ringya kong haisi oro hindi ekdom thas ke samnai tong haisi english thas ke samnai bo tong haisi kintang hindi english se thas ke mai haisi haipano kaisa experience ni bising te yang tini norno ane kaisa jawan sokmong te chini ja ideology ni kok no sung samani engka aboni bagino angor no te kabang kok sana thangya norok saimano jara or no political science ni tui pore nai jara psychology no tui pore nai jara law no tui pore nai norok jotto no saimano chini tabung ni past present te chini future tamong nang thangai tong o manai rong no sung calculations khainani jora sokpaika calculation khainai aboni answer tiklainai sung exam asuknani jora sokpaika chini buskango je question mark tongmani aboni solution tubine answer tubine chung buskango abongnan nangkha jodi chung question mark manu jodi tongkhangke chini dofa jodi question mark manu tongkhangke salsa o question mark ni answer se failali angke result 0 mang salsa poraya kari mar nai result 0 mang kaham ke porya ni bagai answer sido siya ni bagai jebe result 0 ni thangma hai kaisa naithok ke phainai ekdom dress kam ke chungnai silong ki kising ni salsa thangma hai big nirik nai kisi kamjang thangma hai blouse kising thangma hai chini dophabu question mark mung tongha ke answer sido se answer selia fight se khelia soba se khelia ke chin dophabu tini longi kisi gamsa kisi ngi tongmani salsa ka longi kisi gamsa kisi pun tongla gaisi norei rezak nai chung karnoro mungsa pun khaina krei world ni kaisa science ni kaisa theory tongo world abang ka Charles Darwin ni ko the theory of survival is the struggle for existence জীবনে বাঁচার সূত্র হলো জীবনের জন্য সংগ্রাম থিনাঙ্গো কোথাং কোনান থাঙ্গা কে সবা মা খাইনাই সবাও কপ্লাই মাংনাইছি সবা খাসে খাইলিয়া সবা খাইবো নং কেসে নং খা সবা খাইনা রিঙেনি বাগै हिंगा हागे मुंगसा फन खाइना करे अ संसार नि ममनो जे केचेन ब कमरि माथु तंगैसि तिनि सं केचेन नि बांगे तिनि सिनि सिचुएशन हम याव सं तिनि तंगो जदि जों कप्लाइ हागे सिनि सिचुएशन म हाइंगला आबने बागे नि सं तेइसा फाइट बैक खाइनाय तेइसा सबा खाइनाय सं तेइसा कप्लाइ नि बागे सं ताबो कताल फानतैनाय कताल वान सक मुंतबैनाय सं बस कांगो आगमना नांनाय बुबा ग्राना सं थानसा खाइनाय जों लगेरना नांनाय फानरना नांनाय हेकेतै ककबां सालिया जत्तने थानि मनो कबकमो नरक जत्तने थानसा के बुबागना लगेरनाय देरिया जत्तने थानसा खलायनाय बसकांगो सबा खलायनाय देखलाया कयजन से खायनि सौबा लागि खाया दा
na soba khaya ke haina sawi noi klai dong nai soba ma khainai si school college of por soba ma khainai si tabok sinai jo jaga je introduction do phaili soba so nongkhar lian ke bai ke price man sini ba man liya si sin liya ta boi at least o jaga sini mongro phai kan kele at least bokok sanar nge bokok khoi ka hipon bojo tong sinai bla bokok khine mon ne hangka amon dibagai puila at least o jaga o tini sabo sabse kaham ke introduction be khaba kok gya phiaba at least bolla chiwi tongkhano kiriwi tongkhano o jaga basai bo introduction rnani sahas khaika amos sabse kok kotor amon dibagai kuno সময় লাইভ তা কিরিদি তা লাচিদি বসকাঙ্গো আগোগৈ থাংলাইনানি বাঙ্গাইনা जों মাচা তিয়কনাই অংকলক কুনো সময় তাংসল দিছি প্রয়োজন লাইকে বুদ্ধি বাই এক কদম পিছে দুই কদম আগে মাইকে जों মা গমনাই এক কদম অংকলক মসলপনা তেই দুই কদম আগোগৈ থাংনানি जों মা ওয়ান সকনাইছি মহাইকে যারা ওয়ান সকনাই বরন দফানো বা আগোগৈ মানো সাকলে লাইবাবো বরন जों সারাই মান হাইছি আমনি বাগৈ কুনো সময়নো ungkulogo tatongdi bus kango thangna no seng macha tiokne hesi ngke tei kabang kok salia jotono boring jakbai khna ani last ni line no tei khna thokjakbai nai ango kok sawino orono ani kok samani no orono mothaka online sobse khna thoko khna jotono yaba khorobai desi ambai PISF long live bumagra long live ke belakana hambai sini narai matam sir David Mora Singh naikol phang okra TISF ni ingkenga phade sungtabuk next session thanai sungtabuk lebang musamung ksan alinai lebang musamung ingkenga ang koinai sikla siklino town committee sikla sikli rono borok lebang musamung no phonogan bangoi lebang musamung town committee ni sikla sikli bodol ni better fight to hapa sih better strike kalangan hamale slide Joytole apiroge haikado ole bangbo haimani chora o joytor hok sabo oisak maikai le bangbo haimani chora ole bang no rom la ya hai bai di mare songyo oh bai ak song ko di ta so ole bang
MBB때 BBMC니 사람이 무슨 라이프 사바지도 Hai, itu kan lu sponsor kan ya. Awan best itu kita. Sama. Include rumah. Include. Kita ternyata ya hari ini. Hei, tak. Iya, cek. Mai. So belakana hambai sini MBB college ni TIS members romno borok lebang musamong sono naithok musai phunaman bagai norongna naithok jakpai kha borni lebang musamane dan kita ise bor nebang ya kharap lai di please galai hambai jotono norok ke bor rong ya na bole tineni opan darogo tong tokan ma tong na bole freshers ni program norok jotono aram ke ma tong na bole tineni freshers
Hingke ani kaisa koi mung tongo jotani thani no je sini okra rok je speech runai tini oro especially sini bobagra je speech runai norok abona kisa kaham ke khana lagi do bobagra do pani bongui tamo ba speech ar sini thani tamo message boni sini bagoi abona norok kisa nai lagi hingke tai bobagra fibro angke jotono kisa bujala yan nangnai so tai jotono na hambai asok jara koloma sin laga tangman bagai hingke sungtabok next abo thangnai next song nai sung kaisa rasa mung khana lainai hingke rasa mung nai ifai college ni TIS member ni ongai hingke angbor no koinai ready tongani bagai bor ni rasa mung jotan buskango khana nan bangai hingke tai kaisa koimongke norok buskang ni si dongna khali kaita tone dedo fresh arspon on to second year third year jotani thari na kaisa request buskang ni si dongna khali kaita tonde jotano kuplong khai sita tonglaji hingke ang tabok sini next rasa mung khananan bangai ikhai college ni TIS member nang sanai bo tiar tongan bangai Acha angkisa sinan musul goro second year be third year busuk tong do yak tisala kisa please second year third year jotanon sauta sakao jotare second year third year da hambai da kan hambai hingke MBB college nilema busuk tong aro second year third year MBB college ni tuma sosok kom sala yang roga da sunu dia mana hai jo to picnic roga thangpai kana na mai sing phai ka bala hai de na BBM sini ke busuk tong do sala yak ki sala second and third year borok bu kom borok bai MBB no phan pai li ablai teo kom kha women rogle busuk tong do sala nuka women strong se nor paya borok joto digino kubang tini introduction rupro women strong kubang mane puri rok kubang ta sikli rok inke tabo women college ro na active ama hai program rogo inke ang koinai joto na active tongan bangai ikhai rong nela busuk tong second and third year kruje yak si kasalia ble zero siang nanya doa ko nike sungta bok sini next wo thang sinai sungresa bong khana lainai ikhai college ni TIS member ni thani toi nike sung bon resa mona ta khana nai Jotan di perkaham ani bumong doyar zamatia te ang Ifai University
Belakan hambai Ikfai College ni sini KSM ni member no boni asuk kharam putui bai no resabe khanarman bangai nekenge pharisung tabok te kaisa musamung nanyai abong ka first sem MBB college TISF ni MBB college ni first sem ni nekenge borong nang sanai borong ni musamung phanugan bangai khani rangjang ma borong ni musamung ni samung ni bong ke Nikangga sanai first sem MBB TISM ni norok juta ready ang de tay musamung ini bagi tiap tang de.
tapos kayo. tay kaisa koi mun ke o light kota kisap khai dini borok sao ke o light kota nak sao khai la di আরে বাকি মনে থামুন নাই সাইকে এলইডি লাগবো কিন্তু এটা লাইট কত কত সারা না হাতে বসে কারে থাকাই কেলা থাকে ও না থাকাবো Wah, keren. Bà nội, tùy sản phẩm gia đình. 무슨 게 또 있어, 가인? 이게 뭐 같.
live. Bakra long live. Bubagra long live. Bubagra ay welcome. Bubagra ay welcome. Bubagra ay welcome. Bubagra ay welcome. Yes, ay welcome. Bubagra na lam sago. Bubagra na lam sago. Bubagra ay welcome. Bubagra ke. Kasa ke. Kesa ke. Angkat hadis ini candle seng tabuk sok lainnya, tapi bubak mana seng risha bo, pulau candle sama sekali seng bubak mana volunteer semua kene risha ya pernah bagai, bubak mana boron ya pernah bagai, tapi bubak mana logo sini YPF presiden, mana beseng boron lainnya bagai, tapi sini MBC orang besar mana kobok naik, jatuh mana seng, tapi sini in charge, TSM in charge, saudara lain jatuh mana seng, Pulau bubak rana sang Lisa Roy ceng borom ya lainnya. Jauh terlepas ya pak kabar Mana ya bola sang sini YPF ni presiden young energetic presiden sini borom nang Runel mana besang Lisa Roy langsung mana jauh terlepas kita ni ya pak kabar sini sit lain di sini सबसे चरायन दिसी ने किपराने हापा एडिसी हापांगने सबसे सिक लाको गेम दिसी ना बोल फायदे या स्टूडेंट मने या बोलो सिने टीआईएसएफ ने इंचार्ज ते सिने बरम गनांग एमडीसी सदावर को लाइनो बोल रिसार होइनाय बरम या फरलायनाय ताबो फायदे जों जाति मसंगै दिनैनि गोथार Malah pandana bubang ini bisa kisah sering ini. Jatuh restoran, TSF long live, Bubagra long live, TSF long live, Bubagra ki. Tini sudah cina Agartala nih cina college serang-serangnya reksime bahaya ke jodoh palkor falika apna jodoh cameraman bo sagai pun media fokus kenang tuh nih kisah kamera muk kenang kamu mau bangun jodoh ya pakro bo cina langsung lagi tini jarak falir muka gue teh cina bos kan longrai pasok aja cina selama itu teh सबसे सिक लाको तिब्राजने एडिसने सीएम दा पुननो फादिचनि सरो लामसलाय मोर बस्ता फेरो सातो आरो कबनाय ते खरकसतिने बिसु कांको बोकेसनि सबसे का सिम्रो सिक लाको गेम दिसे सारन कनो तनो का सबसे चरायको स्टूडेंट परे कांको ता बुरा को गेम दिसे ते खरकसरो कबनाय बोके बयस को एमबीसी किरेन hari mana sehari saroi cengkawat langsung aja sini borong mengenang sini siang borong yang pertama langsung aja sini MDC diren borong busang ya pak Prabu langsung aja hari tahu sini buat itu PISF College dari tahun komite ini berkata kaisa momentum sehingga ya pak Prabu mesti punya momentum ya pada jeng langsung aja angkolnya tahun komite semua balik ke terus hambai ini pada sini program next program proses ini bobagra seng jatuh seng lograi nama seng asuk nama gay jane asuk nama gay kolom teh bobagra tabuk cini bersanggo bobagra seng direct kok sasunai karon bobagra seng dop ane bagai samok ane bagai daily ne khasi gay ma kongo leng prawo
दिल्लीयाव ताऊ बखानाय डिसरापसन करे बिनि फ्लाइ हाइपालो नर जतला हामजामन बाय बुबाग्रा बिनि बिजि शिड्यूल नि बिसुगाबो जरा सरकारि चिफ मिनिस्टार फाइका बाय बुबाग्रा खबर जों सदा खालामनो हामो Ang puilano narokno khulum mas kangya pharo khulum kha jotonono Honorable CM, Honorable EMs, MDCs, Honorable TISF convener, members, एक कंप्लेंट है यहाँ में ये एसी काम नहीं कर रहा क्या यहाँ में काम नहीं कर रहा ना आप लोगों को गर्मी नहीं लग रहा टाउन हॉल बुक किया ऑर्गेनाइजर्स को बोलो यार टाउन हॉल बुक किया क्योंकि स्टूडेंट्स को आराम चाहिए एसी ऑन करने बोलो लोगों को लोगों का तिपरासा स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा आराम होना चाहिए हाँ कि नहीं पेमेंट किया है टाउन हॉल के लिए इनको बोलो नहीं इनको बोलो ये तिपरासा का प्रोग्राम में भी एसी इतना ही चलना चाहिए जितना गवर्नमेंट प्रोग्राम में चलता है कैसा मत बोलो टाइम इज चेंजिंग टाइम बदल रहा है हाँ कि नहीं अगर टाइम को बदलना है ना तो टाइम के लिए इंतजार मत करो डोंट वेट फॉर एनीवन चेंज द टाइम योरसेल्फ इफ यू वांट अगर आपको परिवर्तन चाहिए अगर आपको चेंज चाहिए देन डोंट बिलीव दैट समबडी एल्स विल डू द चेंज फॉर यू you yourself have to bring the change amongst your दोपा आपको अपना सोसाइटी में बदलाव खुद लाना पड़ेगा कोई आपको फ्री में कुछ नहीं करेगा आपको अगर चेंज करना है सिस्टम को चेंज करना है परिवर्तन लाना है अगर आपको तिपरासा को बदलना है अगर आपको हमारा परिस्थिति को बदलना है तो किसी के लिए वेट मत करो आप खुद सिस्टम को चेंज करो ये मेरा फर्स्ट मैसेज सेकंड मैसेज है यहां में हमारे इंचार्जेस हैं आई थिंक सौदागर यहां में है डेविड मुरा सिंह है यहां में हमारे है कैन आई सजेस्ट यू समथिंग ये आपका जो मोटो है ना बहुत लंबा है एक कहानी है मैं आपको एक सजेशन दूं TISF मोटो है Born Tiprasa, die Tiprasa, live together as Tiprasa. That is the motto. जिस दिन से आप पैदा हुआ, you become a Tiprasa first. ये आप अपना मोटो बनाओ और अगर कुछ चेंज करना है मेरे संग बैठ के करो लेकिन एक ऐसा मैसेज होना चाहिए The message should be very clear. Bubagra is a born Tiprasa. You are a born Tiprasa. ये जो तिपरासा का थिंकिंग है that feeling of being indigenous the feeling of being तिपरासा और तिपराजा और हानि बसा that ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा ये या फिर ये आपके अंदर है या फिर आपके अंदर नहीं और टुडे TISF has done a freshers I'm very happy आप लोग ने यहाँ में किया है कंचनपुर में हो रहा है गोमती में हो रहा है खुमुलुंग में हुआ है रायमा वैली में हुआ है सबरूम में होगा सब जगह में मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ मेरा स्कूलिंग बाहर हुआ लेकिन मेरा फर्स्ट कनेक्ट मेरा सबसे पहला कनेक्शन जो तिपरासा तिपराजा के संग हुआ वो अगरतला में नहीं हुआ इट हैपेंड इन शिलोंग एंड हु डिड आई मीट इन शिलोंग किससे मेरा मुलाकात हुआ कोई सीनियर्स तो था नहीं जिससे भी मैं मिला वो स्टूडेंट्स थे और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं यू स्टूडेंट्स यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी यू आर द प्योरेस्ट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी हमारा जो यूथ है वो ईमानदार है अंदर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पैसे के लिए आप लोग इधर उधर नहीं भागते हैं आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं और आज जो भी बुबागरा है ना सब लोग बोलता है कि अरे बुबागरा तो सोशल वर्कर है पॉलिटिक्स नहीं करता है दिल से बात करता है
मैं जो भी आज हूं ना, क्योंकि मैंने जिंदगी में 95% अपना जिंदगी स्टूडेंट के संग मैंने इंटरैक्ट करके किया, पॉलिटिशियन के साथ नहीं किया। इसके लिए जब आज बुबागरा बात करता है ना, तो वो दिल से बात करता है, पॉलिटिशियन जैसा दिमाग और प्लानिंग करके बात नहीं करता। ये मैंने दिस आई हैव लर्न फ्रॉम यू, ये चीज मैंने आपसे सीखा। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग। यहां में सबसे जूनियर हमारे एमडीसी यहां में है अनंत देव वर्मा। अनंत बाबू सबका हाथ, सबसे सिखला अनंत बाबू मेरी बेटा। फ्यूचर में अनंत बाबू कितना साल और फेल, और जब तक हम नेक्स्ट जनरेशन को तैयार नहीं करेगा, जब तक आई डोंट गिव यू द चार्ज of leading our state, our nation, not politically, anything. If you want to be a doctor, be a doctor. You want to be an engineer, be an engineer. You want to be a musician, be a musician. You want to be a footballer, cricketer. You want to do law, you do law. If you want to become a fashion designer, become a fashion designer. You want to get married, no problem. But do whatever you want to do. Don't let anyone tell you कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं। यूथ को आज 75% ऑफ त्रिपुरा 35 इयर्स के नीचे है। आज 75% त्रिपुरा में जो तिपरासा लोग हैं वो 35 साल से नीचे है। आज 60% ऑफ त्रिपुरा 30 साल से नीचे उम्र का है। लेकिन हम लोगों का, जो हम लोगों को बोलते हैं ओकरा लोग हैं, जो हम लोगों के पॉलिटिशियंस लोग हैं, ये लोग सब 80, 85, 75। टाइम बदल रहा है और सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, और सिस्टम तभी बदलेगा व्हेन पीपल लाइक यू ऑल स्टार्ट सपोर्टिंग गुड ऑनेस्ट पीपल। यू नो व्हाई आई स्टार्टेड TISF? आप जानते हैं मैंने TISF को क्यों शुरू किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूथ को, और मैंने यहां में एक क्लियर मैसेज बोला है, TISF पॉलिटिक्स कम करेगा और दोफा के लिए काम ज्यादा करेगा। क्योंकि ये पॉलिटिक्स, ज्यादा पॉलिटिक्स लाने से आप लोग बिगड़ जाएंगे। थामसा लाओ, कोई उच्चो है, कोई काइपेंग है, कोई मॉलसोम है, कोई दार्लोंग है, कोई त्रिपुरा है, कोई बोंगचेर है, दोस्त बनो, बी फ्रेंड्स। बनाएंगे ना, दैट इज द रियल फ्रेंडशिप। मैंने जो भी दोस्त बनाया ड्रेस में सब है, हम लोग का सेकुलर लोग। तो आई रिक्वेस्ट द यंगस्टर्स दैट जो गलती आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके अंकल को जो ने किया, औरत को बोला घर के अंदर रहो, हम लोग आगे। आज विमेन को इनकरेज करना चाहिए नौकरी करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, काम करने के लिए। और एक फंड होना चाहिए अगले साल कि एटलीस्ट 300 लड़का और लड़की को एटलीस्ट इंडिया का एक दर्शन करा के आए, और उसका पेमेंट हम लोग करें। ये लोग पूरा अरे त्रिपुरा में बैठ कर क्या मिल रहा है? हम बोला थोड़ा इंडिया देखो, नॉर्थ ईस्ट देखो, इंडिया देखो। आप भी, अरे जब हम लोग बाहर जाएगा तो हम लोग उनका कल्चर नहीं, वो लोग भी हम लोगों का कल्चर देखेगा। एंड मेरा और एक सजेशन है, YTF एंड TSF और TWF को कंबाइन करके त्रिपुरा में एक इंडिजिनस, ये सर्दी का टाइम आ रहा है, एटलीस्ट यहां में एक तिपरासा फूड फेस्टिवल करना चाहिए। क्योंकि सर्दी के टाइम सब लोग बाहर से आता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग का चाकू ही ना, हम लोग का भांगुई, हम लोग का वाक मॉस्डेंग, हम लोगों का बेरमा बुतुई, ये सब यहां में फूड फेस्टिवल करो, कल्चरल इवनिंग करो, यूथ को भी इंजॉय करना चाहिए,
हम लोगों को भी अपना कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ये अच्छा आइडिया है कि नहीं? और ये जो इंडिया दर्शन है 50% एडीसी पे करेगा, 50% बुबागरा पे करेगा, और बाकी का जो इनका पैसा लोग पॉकेट खर्चा लोग देख के आने दो। ये अच्छा आइडिया कि नहीं? आप लोगों को पूरा इंडिया घुमा के लेके आए। एटलीस्ट 5-6 स्टेट 10-15 दिन के लिए आप लोग बाहर जाओ, देख के आओ, एक्सपीरियंस करो। आज तक तिपरासा को बोला गया है कि आपको सिर्फ खुमुलुंग तक ही आना है। आज तक तिपरासा को क्या बोला गया? पहाड़ी, मतलब कि आप जंगल में रहो, पहाड़ में रहो। मैं चाहता हूं कि हमारा जो तिपराजा जो स्टूडेंट्स है, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो आउट, आई वॉन्ट यू ऑल टू शो टू द पीपल ऑफ मिजोरम, to the people of Meghalaya, to the people of Delhi, to the people of Bangalore, that we Bukung Bara people are as smart, as modern, as capable as any other students anywhere in India. No culture, no society, कोई कल्चर और कोई सोसाइटी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आत्मविश्वास नहीं होता है। आज हम लोग डरता है, हमको लगता है कि हम लोग शायद इतना अच्छा नहीं है, हाँ इंग्लिश ठीक नहीं है, हाँ बांग्ला भी ठीक से नहीं बोल सकता है, और बड़ा कौन समझेगा, हिंदी ठीक से नहीं बोल सकता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यू ऑल, मैं तो पूरा देश देख के आया हूँ, देश देख के आया हूँ। अगर मैं भी ऐसी सोचता कि मैं तो त्रिपुरा का राजा हूँ, बुबागरा हूँ, जयपुर का नहीं हूँ, उदयपुर का राजा नहीं हूँ, ग्वालियर का नहीं हूँ, इंग्लैंड का नहीं हूँ, मैं तो छोटा जगह का हूँ, मुझे कौन सुनेगा? अगर मैं भी ऐसा सोचता ना तो मैं आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचता। बट टुडे द होल ऑफ इंडिया, even England, they know that there is a state called Tripura and they have a history, they have the kings, they had the Manakya dynasty, their people are indigenous people of Tripura and they know about us. Why? Confidence. And my young friends and boys and girls, I want you to feel confident. Have that confidence in you. No politician can, कोई भी नेता ना बुबागरा को कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ ना ऊपर में, आप लोग, जब मैं आपको देखता हूँ ना, एंड आई सी आपके अंदर एक होप, आशा कि कुछ बुबागरा करेगा, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, ना आपका वोट चाहिए मुझे, ना आप बुबागरा आइक लोथोंग बोलो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और जोश चाहता है, क्योंकि ये बार ना, दिस टाइम Bukung Bara people will show all of India that we are capable of delivering, and we will, God willing, deliver. Are you with me or not? No. अंदर से बोलो, दिल से बोलो, are you with me or not? Yes. Are you with me or not? Yes. If you're with me, I don't need anybody. I don't need any leaders. I don't need any netas. I have my Tiprasa people with me. और उस दिन भी किसी ने पूछा, महाराजा व्हाट उसका लास्ट फाइट का मतलब क्या है? लास्ट फाइट का मतलब क्या है? मैं आपको बोलूं लास्ट फाइट का मतलब क्या है? पूरा जिंदगी गुलामी और नौकरी करने से अच्छा है कि जिंदगी में एक बार फाइट करके अपना पोजीशन दिखाओ। मरेंगे, हम सब मरेंगे, लेकिन मरने से पहले अपना बच्चा को, अपना पति को, अपना दोफा को तो एक बार तो हम लोग बोल सकते हैं, मरने से पहले हम फाइट किया अपने हाथ के लिए। तो उनके पास पैसा है, दे हैव मनी, उनके पास पैसा है, रोज ना रोज कुछ फेसबुक पे कुछ लिखो, कुछ व्हाट्सएप में कुछ लिखो, उनके पास पैसा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास पूरा सिस्टम है। हमारे पास क्या है? हमारे पास पैसे है, हमारे पास यूथ है, हमारे पास तिपरासा है। ये जो मेरे पास है ना, वो परमानेंट है। तिपरासा का प्यार परमानेंट है, उनका पावर 5 साल का है। कौन लास्ट करेगा? कौन फाइट कर सकता? मैं जानता हूं कि अगर मैं ऑनेस्ट रहा, अगर मेरा कमिटमेंट रियल रहा, तो मेरे पास आपका प्यार भी रियल रहेगा। उनके पास 5 साल है, 5 साल खत्म होने वाला है।
ब्रिंग ऑन द चैलेंज, चैलेंज लेके आओ। बुबाकरा जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है, हम लोग फाइट कर सकते हैं। और यहां में आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू ऑल, द गर्ल्स, द बॉयज, बुरे लोग, आप लोग मां है, आप लोग किसी का बेटी है, किसी का बहन है, किसी का वाइफ है, किसी का आज गर्लफ्रेंड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले आप लोग का खुद का एक आइडेंटिटी है। ये भारत माता का लगा के या दुर्गा मां का लगा के नहीं। आपका नाम क्या, व्हाट इज योर नेम? वहां में आप खड़ा हो, बुरे बुरे वो आप राइट है। हाँ नहीं बोलता नो माथिया दे बर्मा। हाँ सोनिका रियांग, सोनिका रियांग एक नाम है। ये किसी का बहन नहीं, किसी का बीवी नहीं, किसी का बेटी नहीं, सोनिका रियांग ही एक नाम है। कोई सोनिका रियांग का बाप है, कोई सोनिका रियांग का भाई है। सोनिका रियांग किसी का बीवी, किसी का बेटी, किसी का बहन नहीं, सोनिका रियांग का भी एक बाप है, ऐसा भी बोलो। आइडेंटिटी आप अपना रखो। यहां में यूथ, आपका नाम क्या है? इतना डर गया रूपाराम त्रिपुरा। रूपाराम त्रिपुरा। निनी पारा बोलो। साउथ, साउथ में कहा? साबरू। रूपाराम इतना डरता क्यों है? आप हमारा तीप ऐसा है, थोड़ा सा टाइगर बन के रहो। रूपाराम आप का एक आइडेंटिटी है, लेकिन आज आपको देखने से आपको लग रहा है कि डरा हुआ। मैं चाहता हूं कि यू बिकम कॉन्फिडेंट। एक दिन रूपाराम किसी का नौकरी नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि एक दिन रूपाराम किसी को नौकरी देगा। तिपरासा आज नौकरी कर रहा है, कहीं में नौकरी नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि एक दिन तिपरासा नौकरी किसी को दे। आज तिपरा गाड़ी चला रहा है, पीछे मालिक बैठा है। मैं चाहता हूं कि एक दिन ड्राइवर कोई और हो, पीछे तिपरासा बैठकर मालिक बन के यहां आए। ये मेरा थिंकिंग है, और ये तभी पॉसिबल होगा when I look at you all, you, the youth, the youngsters, you are the hope for tomorrow. अगर आपके अंदर एक ऑनेस्टी है, एक ईमानदारी है, all of you here, then I am sure that we will succeed. Otherwise, अकेला पैदा हुआ हूं, अकेला मर जाऊंगा, तिपरासा का कुछ नहीं होगा। ये आपके ऊपर है। आई थैंक द TISF, आपने ये प्रोग्राम किया। नेक्स्ट ईयर और भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। यहां में शायद एक बाहर से रॉक बैंड को लाओ, कहीं में म्यूजिकल आर्टिस्ट को लाओ, नेहा कक्कर को लाओ। क्यों नहीं? अगर अपना गवर्नमेंट होगा तो क्यों नहीं ला सकते? नेहा कक्कर, जुबिन नौटियाल को ला सकते हैं। नहीं, हम लोग को करना चाहिए। कब तक कुमार सानू का सुनते रहेगा वहां में? टाइम बदल रहा है, हाँ कि नहीं? लेकिन टाइम को बदलने के लिए आपका हेल्प चाहिए, तो ये करेंगे हम लोग। अब टाइम आया है कि पूरा तिपरासा लेट में स्टार्ट किया, लेकिन सबसे पहले हम लोग पोजीशन में आएंगे। लेट में स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन जीतेंगे तो जीतेंगे। और इसके लिए ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड आर गोइंग टू बी अ वेरी बिग हेल्प टू मी। हाँ, लास्ट, I thank the TISF, all the town committee, all the college members, the boys, the girls, and I want to tell you only one thing. I love all of you all. I love you. सिर्फ एक ही प्यार करता मैं। I just heard from हाँ, what's your name? किरण जमातिया, I love you too.
I love Purno Jamati also. And Runil Devarma also. I have to be balanced it now, no, sir? So, I love all of you. I love you very much. मैं दिल से आपको प्यार करता हूँ. And I am so happy. मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है. दिल्ली में कल त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली का प्रोग्राम है, मैं वहाँ जाऊँगा. उसके बाद परसों सुप्रीम कोर्ट में CAA का केस है, मैं वहाँ रहूँगा. उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ. But I want to tell you that I really love you so much. And you know, मैं पूरा दिन पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, मैं थक जाता हूँ. लेकिन जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, जब आपको देखता हूँ, मुझे एक अलग से एक अंदर से खुशी मिलता है कि एटलीस्ट यहाँ में हम लोग के तिपरासा लोग हैं जो सिंपल है, ऑनेस्ट है और दिल के सच्चे हैं. नेवर चेंज योरसेल्फ, डोंट चेंज, बी हु यू आर एंड डोंट लेट एनीवन टेल यू दैट यू आर सेकंड बेस्ट. आप लोग कभी भी सेकंड बेस्ट नहीं है, आप लोग नंबर 1 है. आपको अपना अंदर का पोटेंशियल ढूंढना है और जिस दिन आपने अपना अंदर का पोटेंशियल ढूंढा, आप सक्सेसफुल होंगे. और जिंदगी में सक्सेसफुल होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दिल से खुशी होना. तो अंदर से खुशी रहिए, हंसते रहिए. हंसने के लिए कोई रुपए का दरकार नहीं होता, लेकिन हंसने के लिए दोस्त चाहिए. तो कीप ऑन स्माइलिंग एंड said, I love all of you all. God bless you. And I hope that this program is more successful next year. पुरनो जो मैंने आपको बोला है, आप नोट कर लीजिए. इन लोगों को थोड़ा इंडिया घुमाना है और नेहा कक्कर को भी लाना है, जुबिन को भी लाना है. या फिर कुमार सानू, नहीं कुमार सानू, अलका याद नहीं, वो तो अनंत बाबू आपका टाइम कर. आप भी बोर हो जाएगा, आप तो लकी अली से खुशी है. एनीवे, तिप्रा मोथा आइक लॉकथोंग, TISF आइक लॉकथोंग, तिप्रा सा आइक लॉकथोंग, तिप्रा दोफा आइक लॉकथोंग. गॉड ब्लेस TISF, लॉन्ग लिव TISF. थैंक यू. Bubagra kana post rek lamang bele hambai. Bubagra tabuk thangnai haje jeng moro thanus ka te se ya pa khrobu jeng mono se. Bubagra long ne. Bubagra ayo lokko. TISF ayo lokko. Bubagra ayo lokko. Bubagra ke Tiprasa ke hambai. आं रिक्वेस्ट खालामनाय चिनि त्रिपुरा एमप्लॉइज फेडरेशन नि चिनि बरम गोनां सार त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि प्रोफेसर ते चिनि त्रिपुरा एमप्लॉइज फेडरेशन नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट बरम गोनां सार सुनील कलय बनो साकाव किसा दायसो खायना बागे ते बनो जों किसा बरम यापना बागे Mana sehari sarwini langsung ini, mana sekolah ini, bisa dari sopan bagi kini sarsun kalau ini. Borong menang. Dia the president no, jeng Risa Roy, the best Roy, jeng jauh pada palke ya Pak Roy, borong bosan langsung lainnya. Oke, mau ya belum pernah ikut kok kamu kenal lainnya, oke faide, apa nih segak sini je freshers, je ketal sini mau, relay mana, apa nih je tasik per pandang kita, apa nih je top 10 atau top 11,
bon ni bisingo sunte mesa final bon ni bisingo topper na selection khalina bagai te mesa bon ni bisingo saksak ni introduction ni competition Mr. and Miss Precious ni competition जों gono जों अजागाव present खाने बाय कबक नै राहुल न ते चिनी honorable guest चिनी 10 मिनट कलय ते MDC सदागर ते इंचार्ज बरम दना बनबो आं कबक नै बरक सिलेक्शन खाने बागे सिना बागे हामबाय जानो फायदे इनके सुंता बक नालायनाय सिनि सिलेक्शन select खायजाक boys and girls the freshers borok ni mung angkhonai first and girls ni mung khonai je girls tong borok no sanai bor ni mung khonai bor ni stage of final mage angkhonai okay inke freshers ni first girls ni mung khonaya Tina Deborma Women's College Tina Deborma Women's College Bono khai managan bagai koi nai second angka Suboni Tripura Women's College third angka Jonaki Tripura Women's College Borok jotono sanai am khai aru manu khai magai fourth angka Dalia Deborma Ikfaini fifth angka Suari Deborma Ikfai ang normal kaisa koyo aboko champion angya kodo borok top 10 tongo boroi kai chela select khaijak okay so next tongka Suari Deborma Ikfai hai kya next tong nai Mamata Deborma Women's College ang jotono koi nai joto sikli rone mung je khomani borok ores tesa final bagai Parenge sungtabok next boys ni mung khana lanjai sikla rone sikla ni mode Victor Rupini Ikfai ni bona final bagai ang koi nai second Aching Tripura Law College Bono final bagai ang koi nai Norok jotono oras tesa final bagai third Subrodip Deborma Ikfai and fourth Moses Deborma BBMC and fifth Josim Deborma Ikfai Norok jotono nang koi jaga stage final bagai ambai da aku nang last declaration khair ho buroi te chalani mung norok jotono khana baje taise kam ke je phaya ko borok stage final di so first girls angka Tina Deborma Women's College Soboni Tripura Women's College Jonaki Tripura Women's College Dalia Deborma Ikfai Suari Deborma Ikfai and girls ni last Mamata Deborma Women's College ni inke boys ni angka Victor Rupini Ikfai Aching Tripura Law College Subrodip Deborma Ikfai ni Moses Deborma BBMC ni tai Josim Deborma Ikfai ni jotono stage of final mangai koi jak hambai tai volunteers rona koi jak norok jotono microphone into je introduction rizab borong thane microphone tei berenan bagai volunteers ro borong nibus kanga noro microphone bere baji volunteers rona koi jago sini jesok je freshers ro nibus kanga microphone no bere nani bagai
Awal kali cordless kaisa report no. Koroksa microphone ini sini volunteers kita buka tongnya. Sini je kuno koroksa volunteers ini kita rahul mau proceed kali microphone kaisa cordless na di. Koroksa ke sar debus kan tu begini. Okay, hingga sumpas girls runner yang naik, girls division ke first. Tina Debor mana kau yang naik, Norak bus kah padi, please, women's college ni. Ani mungkin Tina Debor mah, ani kami hingga bisa ngon, women's college first semester pori kami. Miss Tina, ang sinamusuko as a tinini judge hisabe nini hobbies tam. Ani hobbies sangka police namusuko. Hobbies police namusuko. Nini aim tamo. Ani aim police no. Aim and hobbies police. Gini target le tamo. What is your target? Target mama mana bebas sama. Oh my God. Thank you. Target hobbies jawab no police. Oh. Singham. Ini target bu police, hobbies bu police. Hingga bebak no police hingga police kamu bang na musuh. Hah? Kamu bang police na musuh. Harus kabar lagi. Police namun tu mana ni ke dua orang ni bagai kaham. Sini dia sarok tu asal tu kolej, but bang nama tu gak tita. Acha, is there any other options? Dofani bagai samung tanah bagai nini nozoro, nini one semugo, emon kuno oino option itu. Option tu tunggu. Ibu sini di perasaan ni bagai kantor namun tu gak tita fani bagai kaham. Te cara namun tu gak masih muka. So, okay, why you don't want to become IS officer? IPS. Do you have any target to become IPS? Yeah, simply SI or constable. Which one? IPS means Indian Police Service. It's equivalent to Indian Administrative Service. IS officer number equivalent. Okay, neng India level lo sini mungmani dia neng police officer na muncul na Tripura wo just simply as a constable ya sub inspector po level lo. India wo. It means IPS officer. Thank you. Joto puri bagai ya pokoknya. Angke wansop orang kan police ini. Ulas emang IPS ini. Tiga sekokre, bela-bela ke hambai, tidak nak. Okay, next. Okay, belakang hambai Tina Debor mana. Second, antar renai Subani Tripura Women's College ni. Chula koroksa berkoroksa keke sana sih. Okay, hingga antar bok sikla koroksa na dah sana hingga. Victor Rupini, Ikfaini, Nungfaini introduction criteria judges ni istanbul. Belaka Hambai, thank you for selecting me. Once again, I have to introduce myself, right? Okay. I'm Victor Rubini from Champaknagar, West Tripura, and I have graduated from Shillong St. Dominic's College, and I have done my master's in USM, University of Science and Technology, Meghalaya, and right now I'm pursuing my LLB here in ICFA University.
My hobbies are like since a kid I was very like what to say. I have a very interested like I'm very interested in music and also like since 2012 I was in a musician band that's called Reminiscent and I was a songwriter there and I also play the guitars and all. So as far as my hobbies and like my aim in life is right now I'm doing my pursuing my LLB. So of course my aim in life is being an advocate. That's all. Thank you. Well, Victor, right? Yes, sir. You have been to Meghalaya, Shillong, you have been to St. Dominic, Yes, and sir. you have done your PG, and right now you are pursuing your second degree, that's LLB, right? Yes, sir. So, if you look right behind you, the ideology of this TISF, would you explain and elaborate to all the TISF members here so that they understand in the way that you understand? Okay, so I'll try my best. Yeah. Thank you. As it's written here, ideology, reality, realization, renaissance, revolution, reformation, and struggle for existence. Like, if we go to reality, like reality means, as far as my understanding, reality in case the reality chole tongo. I want to like accept like steps to go forward. That's I will push you the reality. And with realization, as for realization, like we have been treated so harshly. I should say harshly with other tribes since our tribes are a bit minor. So majorities other tribe like we call them Bengalis or something or outsiders. So Simbor is like harshly treat Kaizama like I get those in Simons like TBS report over because I've been to TBS report like examination go on it no partiality kai pura marks and thani just like a scholarship book and everywhere they should treat us a bit different way from the other tribes. So realization guy as far as my understanding I'm saying so realize career was no bahake pura again symmetry kai tabu they sing tabu bahake treat kai to among sing realize clay sing hard work kanya nango they sing future na chini thinan mai sing steps na no so renaissance that's a bit complicated word sir so I'm not familiar with that, sorry for that. And revolution, as Bobakra just few minutes ago was Namahai, so revolt kind of now like against this the Hamia Sai Tonga Tabuk sometimes in Kanao rape case or like political disturbance or some Kanaito Novitongo last few months ago, Rani Bazaro just in front of my eyes, got a boko like high money. I would say Danga Fasatan Tonga, was a for it to उसको रोकने के लिए हम लोग को रिवोल्यूशन खाना होता है इनका रिफॉर्मेशन के तब का साथ में कैसे नीति प्रसरों yang अनेक piring pore engza sengabono piring pore ngia kरेsin थांसना नगो reformation abono kai struggle for existence struggle to that's more it's similar to revolution so struggle खाना नगो चीनी तो नगो that's also. Well, very good. Girls and boys, din bagay ako all the best. Thank you. So belakana hambai sini Victor Lupini no pada hingga tabok angtai masa si cleaner ehenai sini freshers Subhani Tripura Women's College ni bonobo kisah introduction ran bangai ang koinai sini okra rami sama Subhani Tripura kerja. Okay, hingga so next sikli ni arathang sunano Junaki Tripura. Bapaknya ini introduction. Ani okra cakra langsung saya kah
Ani nang Janaki Tripura, Ani Kamike Gondachara Dalai Tripura, Ang Porimake, Women's College first semester. Come back. Miss Junaki. Nini life o nang tamong namuto. What do you want to become in your life? MLA. So you want to become MLA means politician. Why you want to become MLA? Chin tofa kulubi tongo onek masia chin buiro mane tongo MLA ne kabang ma tofa no mane ang injek ka harki ma tongo ta se tofa bagi samtang senjawang dia jara mane para logo sia tongo chin para tongo sia kabang ma aw na sia Right. Okay. তাক পর্যন্ত MLA রক নিবিসিঙ্গ প্রেজেন্ট MLA রক নিবিসিঙ্গ নং সাবনো যতনিসাই হামজাকো Shuhal Devarma Hingatai, Uncle Rajesh Tripura. They are member of district council. They are not MLA. MLA is member of legislative assembly and Nini Amsaini. MLA tonai rani bisingo present MLA je tonai recently bo resign borka bo boni bumong nang saidema. Manu Dhananjay Tripura. Dhananjay Tripura ni activities no lugai Nini tamu wan sumong tong. Mana kaham no. So MLA na bagai tamu ya pilisana nang. Can you explain your friends? Lupuro nithani mane poro help khaina nango poro mane logi dikhaise angbo logi manane kaham chalai manane asal Okay, politics neng you want to become politician, right? But politician na gagai puila politics ni ya pi sena bagai puila neng tamo ya pi sanai je politics ni bumung bui luku kami ni borok nini bumung na sina bagai neng tamo ya pi sanai first nini ya pi semung tamo kamai Just think again. You want to become MLA, but you have to do something that Juni nini je amcai ni lukor nona sina ni, mana sina nangai. So nini sini mungno follow na bagai, fuar na bagai. Dan tahu ya pilih nai. First nini ya pilih sama tamu tangai. Ani first ya prisha mungkin mane jara cugia rongo mane help khaina ni. Okay, help ini. It means neng help mana cuba suni bisinti nini sini mungno lukor ni pes kangau tum namu cukup. Yes. But coba su kayaknya bagi kebang ma borok, bak kebang ma organization, bak kebang ma government ni wings tong. Borok ni through de kayaknya na ni personal ni income ni through de kayaknya neng buma ke kayaknya. How? Ang an babu ni fan be kayaknya. Okay, mana? Actually, Honorable in charge. Ini kusan kaisa saya ini cuma jenis. Tripura ni jota MLA ini 73 years oke musuh bos aja ini musuh dong nang cawe sih. Aro option kastar deh sih. ఇంకా ani kaisa kusan mom tonai. Balik angko MLA ini angkat layo MLA ya nang Tripura ni state minister ya MP ya central minister something sabda. Hai pano al kane kaisa kusan koror poting na bagi ya MLA na bagi ke ini abo ini MLA je jaga kok sawo MLA ni nai abono ini বিধান সভা হলো বা assembly বা বিধান সভা ন তাম হিনতে গেছে তাম হন বলতে গেছে পুন কমেছে
বিধানসভা নিতে কেসে বুমুকম আবতামো এডিসি বোর্ড ini apa ya বিধানসভা এমএলএ যে জায়গা কক সাও আবার আবার জায়গা না বিধানসভা দিন বিধানসভা নিতে কেসে তাম পঞ্চায়েত সরি কাকে আবার হইয়া नों सीना दे विधानसभा ना आइन सभा आ जागा लॉस नाम जाबायसि लॉ मेकिंग बायसि नों एमएलए काके जे त्रिपुरा 60 एमएलए तो 60 एमएलए बिसिना 31 एमएलए जदे मक खाइसि नै हिनि साका का अब लॉ फंगायसि आबन बागिनो एमएलए न ताम हिते कैसे अब न आइन सभा दे एमएलए न आइन प्रणेता बा लॉ मेकर बायसि Oke, tahu kalau kamu lawyer ini seka, lawyer rock, non aing non lo kok ini kita rock. Oke, hambai, oke, kurang question oke, oke hambai, thank you. Din bala joko yang pakai ini. Oke, hambai, jangan Tripura no. Pada hingke angta bok temasa siklana rehen nai, acing Tripura Law College ni, bofai bani introduction dan bagu. Sorry kaham joto no sini ro phaiman jangnai narwayo praro ol ge kasigo je sar David Morasing samani sini koro bisa point tong kahne ang tabok kokro bek sanai try khainai ani bumo hungka asin Tripura ang tabok Tripura naikolok mo keram sorry ang tabok Tripura naikol ang tabok remsekan Tripura naikolok mo kerem ring kotoros selenggi tonggo ani MLA bungka hangke IAS officer wow acha nang asing Tripura hangke nang asing Tripura de kok borok bai sanan try kheke bele ke hambai ochin or aching asin Tripura asing hangke nang IAS officer nama sulo. IAS officer tambah nama sulo. Puilan wang sanai, ang ani mani masuk man hingga ke ang tabuk dongma IAS officer orang menunggu kisah inspire mereka. Yang tok Tripura community ang fayu. Hingga tabuk sang ang sini Tripura community ni sini Tripura sani asuk, mai central ni asuk officer kuriku. Hingga ang jori emah hingga ang ungguin nai, ang sini borok tiba ani junior serai bangla ang borno inspire kena masuk, motivate kena masuk. Listen, kaisa officer nunggu sing dofar orang bagai motivate kaya sen, tiba kusuk kana bagai. Di perasaan lebih sih IAS officer sab tong, koekjon bumong saya zaman no. Ang asuk jotole semia pura masana sanai, oh madam ang bin. Tamu sweet deborma, bo IAS, bo IPS officer. Yes ya, IAS officer dulu. Tapi kaisa IAS officer. Acha, kaisa question tadi, very simple question. TTAADC, Tripura Tribal Area Autonomous District Council. Apa ni administration ni? Highest post no, post ni pun utama. Highest post ni pun utama. CM, Chief Executive Member. Apa tu political public representative post sih, administrative sih. Post ni pun utama. Ang salah ni try kena. Tripura Tribal Welfare Officer. Apa ya? Malia dah. Malia. Kya man? Yes. Raise your hands. Kya man hangke? Kya man ya pasingo? TTAADC ni highest administrative post ni bumong tamo kya besai deman? Sengunda. Ini ya roh ya. Students, kya maya dah? Okay. Apna hino CEO, Chief Executive Officer. Chief Executive Officer TTAADC ni tamu sabo.
ang bumong dong maya bat ang voice put dong maya ka bini title ke zomat yang namanya. Thank you Buma. Kema di mana ro? Yes. Mana itu Tom? Yes. Sige jamat ya bin bumong ka. Boka di sini top post. Take your question. So nang IS officer na musugo. Nang IS officer man ya ko suppose nang angani thanga. Nang crack khaisi ka IS exam. IS exam crack khai man ya ko nang bo jaga posting na musugo. Ani subject posting ang sekarang nama ke ang ani division collection. Ani bang sok. Division ani tapi santai ke ani kami bisa problem oksigen onek hamia yang aku tuh bisa sini parang boro bahasa lekha pora kering yang motivate kan musuh sini parang collection masuk sini division. IS officer ni post nang side man. Jate state level o ba bo position of kono post result IS officer man ya bolo. IS officer jago langes सबसे तोला lowest post ना के अब SDM कलाई सब divisional officer ठीक है सबसे कुतुब का क्या cabinet secretary हिंसा Okay. Actually IS officer ने सबसे तोला post sub divisional magistrate ya. IS officer ni lowest position का district level of bono posting करें. So district ni परे इनका क्या bono state level of state secretary level of plan होगा. But ini the subdivision. Subdivision तो why you don't want to become TCS officer? Sir, tahu sana. TCS के state निकला यो. TCS दुरियां UPSC करे खाली IS ना क्या आपके central ni. Ke central ni kita power betong. Yang power of naik bisa respect go mana ang upper of naik bisa. So ini aim IS officer kan respect. Please clarify please. Sir ang satu business kaya je ang kam samung bai ang jori kaham khai jama tong ang respect mana. Right. Ani abang jang IS na musung ke abang motivate central district kana musung ta. Okay, then IS officer na bagai tamu kaya na. Apa kesun tabu sangat ke simple graduation pun khai mana. Pun seni years 21 years ago mana langai. Hingga simple graduation khai UPSC exam crack makai ni. Okay, 100% correct answer ini, but 50% correct, 50% abo correct ya. Hai fano, tapi isa last ani paithan ni sumung to nai. IS officer na musuh mana kare, ini tai tamu to, macam hobbies tamu to. Ani hobbies ni ka cooking. Okay. Cooking ni bisingo. Oh cooking ni question jeta ini paithan ni question ni bisingo ni answer no. Tapi bo kaham ki sina bagai, orang ni sikili rora sina bagai, ang nono paithak se mungkin sina. Cooking ni bisingo बहुत jam orang सबसे expert dalam cook. Wakahan mas deh. Thank you, Asim. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, balik hamba sini tako acing tibrano. Pada yang ke sontak second sikli ni mung khalane. Bon mung ke dalia de borma ikfai ni bono koine orang fan bagai te introduction kan nanti. Jodono sari kaham ani mung dalia de borma ani parang ke khwai rasnagor hamba. Nini in life kamu. Ani Emil life ke ang mong professor na mo chungo professor mayang ke kaisa mo mane teacher phano ongke chuguta jate ang mo future thangai kaham kai ang tongi mana bagi Sini bos kamu tahu. Tang ke jotono wan sugu je brirong ke baksa Nuko, kalau contoh no kaisar naik ke wan sugu je muti ni ke besai cakri kaisar ke nunggu ni. Hai pun apa ang ni cakri kaisar musungo, ang bus hai no cari musungo.
আচ্ছা nung to professor na musugo কিন্তু sini judges ni bisio tabo khorok sa professor asuk jak tomo ye professor ni question is a face ni professor na siga ningkan koine sini borom bilang professor ni guest Dalia, Wai Rasnagar. Ini schooling borom na? हमके वो 11 to 12 हमके हिंदी हायर सेकेंडरी वो खाइका तब हमके इक्फा यूनिवर्सिटी वो आंग तक पढ़ी थी Class 10 jura हमके borom क्या? क्लास 10 जोरा हमके आंग खुआई डिरजियो मिशन स्कूल पढ़ी खा Well, nung to je kok saka. Very rarely nung hai one sungai boro belai nang. थैंक यू सर Brio bus kango public forum of fai sai manai khub kom je ang ani bu saino sari na musumu ni samane omoni bage bonus kang peila jotoi aba korbani omoni bage no salute mari udo नंबर सर ha aga omna khnai bu slaro noro sele tang paidi ba tabuk nang saka professor namu chuo hai ga je kono teaching professor namu chuo tamni bagi nang o je teaching professional nang jaja bisa khani besaino chari ni rangkai business kai bucari man either nang self sufficient empowered nani the aim na teaching only ni particular interest amoni bagi da BA English honors nai pori to akon bage ang teacher ya ke ba professor na mo chungo tam ne ke ang ta pori to ke ang kaisa government job no khaina mo sungai if my ang ke ba from business pa no start khaina ta Miss Dalia. So, ani kaise question karna hai?